Poštovani gledalci, dobroveče, nova emisija Teorija zavjere i gost kao u prošloj emisiji Krešimir Mišek iz Zagreba. Krešo, dobrodošli ponovo u Teoriju zavjere. Dobrodošli, još bolje vas našli. Najveći problem sa vašim gostovanjem što vjerovatno da emisija traje i 10-ak sati i mi ne bi uspjeli da istrpimo sve teme, pa eto potrudit ćemo se i u ovoj drugoj emisiji da pokrijemo koliko možemo. Predlažem da pogledamo ponovo naš prilog pa ćemo se vratiti u studiju. Da li mislite da sami donosite svoje odluke? Možda su one već proizvedene u ubovima PR-a i na vješt način vam prezentirane putem medija. Edward Louis James Bernays bio je austrijsko-američki pionir u području marketinga i PR-a. Poznat je i kao otac odnosa s javnošću. On je mislio da je manipulacija potrebna društvu jer je smatrao iracionalnim i opasnim instinkt stada koji je opisao Trotter. Jedna od najpoznatijih kampanja Bernaysa bila je kampanja pušenja cigareta za žene 20. godina prošlog vijeka. On je pomogao duvanskoj industriji da prevlada jedan od najvećih društvenih tabua tog vremena, da žena puši u javnosti. Bernaysova omiljena tehnika za manipulaciju javnog mnijenja je indirektna upotreba treće strane. Ako možete uticati na lidere sa ili bez njihove svjesne saradnje, automatski možete uticati i na grupu koju kontrolišu, rekao je on. U cilju unapređenja prodaje slanine, na primjer, on je sproveo istraživanje i utvrdio da su Amerikanci jeli veoma lagan doručak sačinjen od kafe, peciva i soka od naranđe. Otišao je kod svog ljekara i utvrdili su da je jači doručak bio primjereniji za zdravlje stanovništva, jer tijelo gubi energiju tokom noći, a tokom dana mu je potrebno. Pitao ljekara da li bi bio spreman, bez troškova, pitati do 5000 ljekara i tražiti njihovo mišljenje o ovom zaključku. Oko 4500 ih je odgovorilo. Svi su se složili da bi jači doručak bio bolji za zdravlje američkog naroda nego lagani. Potom je sredio da se ovaj nalaz objavi u novinama u cijeloj zemlji sa naslovima poput 4500 ljekara poziva na jači doručak, a kao najbitnije proizvode naveo je slaninu i jaja. Kao rezultat ove akcije porasla je prodaja slanine. Evo nas ponovo u studiju emisije Teorija zavjere. Gospodine Mišak, interesantna tema kojom smo se bavili malo i u prošloj emisiji, a bilo bi dobro da je razradimo, je politički marketing i dovođenje ljudi na vlast. To je vrlo interesantno, spomenuli smo i konkretno neke knjige. U našoj emisiji gostao je gospodin Besim Spahić koji je profesor političkog marketinga, koji nam je objasnio kako funkcionišu sve te teze i da je to već dugi niz godina, ako ne i vijekova, gdje se potpuno isti sistem provode. Šta nam možete reći o tome, jer taj marketing je jedna od najvažnijih stvari u stvari da bi ljudi vjerovali u sistem i što smo govorili državu i sve. Pa u stvari u novije vrijeme, od kad je, kako je Edward Bernays napisao u knjizi Propaganda iz 27. godine, njega zovu otac Spina, otac PR-a i tako dalje, otac propagande, rekao je prije su kraljevi bili vladari, onda su masi htjeli biti kralji. Kako oni to ne mogu, s čim se ja slažem. Ja ne mogu osporiti njemu točne teze. Ja nisam nikad vidio da je grupa ljudi ili da masa ima svoj mozak i svoje javno mnijenje. Svaka ideja u povijesti je uvijek rezultat individualnog uma. Zato ove sve timske radovi, team buildinge, sve smatram samo uprosjećivanjem ljudi. No, pitanje je da li uopće trebaju čovjeku veliki sustavi, velike države. Mislim da su ljudima dovoljne za život administrativne jedinice regija. Više od toga nije potrebno. Međutim, sustav se gradio. Pa revolucionari, pa nacionalna buđenja, 19. stoljeće, pa nadnacionalne države, pa sad i međukontinentalne i tako dalje. I taj Bernays je rekao zato ta nova vlada ima propagandu. I propaganda u stvari, rekao neka vrst nevidljive vlade. On je definirao što radi otac za propagandu, odnosno što radi stručnjak za odnose s javnošću. Rekao je to nije čovjek koji se bavi persuazijom, uvjeravanjem, niti reklamiranjem. To je čovjek koji stvara događaje koji ruše kolotečinu ljudskog života. Da bi stvorio pristanak kod ljudi. To je isto ono što je David Icke nazvao problem, reakcija, rješenje. Ponovit ćemo širom. Problem stvara događaje
koji ruše živote iz kolotečine, reakcija, da bi stvorio pristanak za ono rješenje se opet nudi. Znači da je stvoriš problem, potakneš reakciju, ponudiš rješenje koje bi nitko normalno prije ne bi prihvatio. I on je dao, i on je u toj svojoj knjizi iznio mnoge rečenice, on je analizirao novine i pokazivao koliko je tog dijela propaganda i tako dalje. Ono što je on zapravo povezao i što je revolucionarno, zbog čega se 20. stoljeće razlikuje od svih drugih stoljeća po tome, što je on iskoristio ideje svog ujaka Freuda, kojeg je i propagirao i nikad nije zaboravio naglasiti da je to baš njegov ujak, kojeg je u stvari sve ovo što je Freud zaključio o iracionalnom, koje ja inače smatram najboljim dijelom čovjeka. Međutim, Freud je zaključio da je iracionalno najgori dio čovjeka i da samo tanki pokrov civilizacije te sprečava sveopće krvoprolića. On je to naravno zaključio gledajući Prvi svjetski rat. Ali to te opet dovodi do pogrešnih inputa da bi stvorio pogrešan zaključak. Ako ti stvarno povjeruješ da su ljudi tako sjedili u Engleskoj, Francuskoj, otišli u ratu, rovove, ubijali se plinovima, onda ćeš reći da, samo ih civilizacija čuva. Ali ako ipak se neš pažnju da su ratovi se nastali uvijek unutar civilizacija, do prije 5.500 godina, u 200.000 godina ljudske povijesti nije nađen trag rata. Tek se sad civilizacijom pojavili. I ako pogledaš recimo knjige Williama Engdala, Stoljeće rata i drugi, gdje ćeš vidjeti kako je anglosaksonska elita zapravo izmanipulirala Prvi i Drugi svjetski rat. I kad bi ti imao podatke da je elita izmanipulirala rat, onda možda ne bi zaključio da je to iracionalno čovjeku tako opasno. No, on je to zaključio. Bernays je obratio pažnju na to i bio je fasciniran potencijalima za njegovu ideju stvaranja pristanka kod ljudi. Shvatio da samo treba vanjsku stvar povezati sa bilo kojom unutrašnjom težnjom. A unutrašnje težnje ljudi su bolji. Zato nas imamo reklame za aute u kojima se prikazuje auto ko tigar, naš moćan, sve ovisi kušat o podsvjesnim željama ciljane publike. I to se preselilo i na politički marketing. Znači, taj Bernays imao klijente, američku elitu, CIA, American Tobacco Company, on je stvarao nove stvarnosti. Cijelo vrijeme ih je stvarao, a za njega niko skoro nije čuo. Jedan od najutjecajnijih ljudi 20. stoljeća. Evo, interesantno, mi smo ovdje baš dok je gospođa Slađa Velko bila, prikazivali smo insert kako doktori preporučuju pušenje kamela svojevremeno 30. godina. To bi bilo 50, znam te. Da, 50. Vrlo popularna reklama da puše, ako vaš doktor puši kamel, to je sigurno najbolje. To ti je primjenjen Bernays. Pazi, Bernays imao u toj svojoj knjizi propaganda nekoliko recepata. I to je bila početnica, naravno, za Goebbelsa, koji je tamo par godina kasnije došao na vlast. Jedna od metoda je autoritet s treće strane. Znači, Bernays je rekao ovako: vi želite uvjeriti veliku količinu ljudi. Htio bih reći da on nije bio nekim stvarima potpuno u krivu. On je rekao kako danas u suvremeno organiziranim društvima može velika količina ljudi koji nisu znalci odrediti nešto, recimo nekom mostu ili tako dalje. Za to ti trebaju stručnjaci. Sad drugo je pitanje što bi ja mogu zamisliti svijet regija koji angažiraju stručnjake za određene potrebe i nakon tog se rasformiraju te skupine. Međutim, on je u stvari rekao da ako netko kome ljudi vjeruju kaže da šta treba napraviti, da će svi oni to poslušati. I ja sam recimo gledao kada se primala Hrvatska u Europsku uniju, bilo zanimljivo te nevjerojatni konsenzus, znači svi saborski zastupnici, svi šefovi sindikata, svi, uključujući i sve biskupe, svi su govorili ljudima glasite za Europsku uniju. Ja sam u toj vidio primijenjen autoritet treće strane, sindikalisti za članove sindikata, biskupi za vjernike svoje, političare za svoje, jer to se danas koristi. Vi kad pogledate recimo za kaugume, dakle, kaugume koji u sebi sadrže fluorid i tako dalje, ali ono kao pH vrednost, tako zvana, piše odobrila Svjetska zubarska organizacija. Dok ljudi idu kod svojih liječnika, liječnici su sa njima prijatelji, žele im dobro, između njih postoji odnos povjerenja. Sustav želi ući u taj odnos povjerenja tako što će liječnika uvjeriti da je nešto dobro, da bi liječnik kojeg se u to uvjeri, to isto govori o svom pacijentu ne lažući mi, jer laž podrazumijeva namjerno govori neistine, nego jednostavno se tu, i to se cijelo vrijeme koristi u političkom marketingu stalno, znači autoritet treće strane. Pojednostavljuje stvar. Kuš umjesto da ideš do 100.000 ljudi, za ovo područje kome tih 100.000 ljudi vjeruju autoritetima znanosti, medicini, političari, obično ko si je našao u svojoj oblasti. Recite mi, interesantan je koncept koji sam recimo nekako ja sam promišljanjima skromno uspio da dođem da u društvima, pogotovo u tim kontrolisanim od strane elita, postoji sistem koji bi mogli nazvati negativnom selekcijom. Vrlo je bitno da pri vrhove dolaze ljudi koji su najmanje stručni, koji su najmanje sposobni, jer će iz nekog straha za opstanak na tim funkcijama da provode sistem puno bolje. I recimo vrlo interesantna jedna teza koju sam čitao da je u društvima u kojima žele da se naprave neke velike
promjene, da se žene često dovode na vodeće položaje, zato što žena zbog tog majčinskog nekog instinkta će puno bolje da provedi nego neki muškarci koji bi možda stali sa svojim nekim karakterom i usprotivili se tim nekim odlukama. Po ovoj zadnjoj tezi s njom se nikako ne mogu složiti jer sam ja vidio da su, nažalost, ili da li to govori nešto o ženskoj prirodi, sve žene koje su ušle u te sustave, koje su bili primarno muški, da bi uspjeli njima morali postati još veći muškarci od muškaraca. Tako da, ako ste krivili nekog direktora Nestlea što je okrutan, ženska koja dogura do tog mjesta će biti još i gora. Mara, je istina da ovom našem društvu fali taj matrijarhalni dio kojeg su pogotovo tu u ilijskim vremenima još od prije nekoliko tisuća godina prije nove ere koji je zapravo bio prisutan i koji je taj uravnotežujući. Ali to nije, sustav se lažno predala kad sustav veli mi moramo imati toliko žena u politici i toliko ovdje. To nema veze sa pravim ženskim principom koji nedostaje društvu. To je još jedna bezvezna maska. A što se tiče ovog prvog pitanja koje sam upravo uspio zaboraviti. Negativna da, ja bih rekao da je to pitanje zapravo kuta iz kojeg se gleda. Ako gledaš iz kuta graditelja sustava, to je pozitivna selekcija. Jer ti trebaš izabrati ljude prikladne za ovo. A sad negativno, to što ti misliš da je to negativna. To samo govori o tvojim očekivanjima, kako je to moguće, kuž. Pa, očigledno je da mislim, to nije baš tako jako komplicirano. Ja razumijem i ljude, te graditelje tog sustava. Evo recimo da ja sad gradim nekakav svoj mali tim, svoj mali sustav, ovo ono. Ja naravno imam neke svoje ideje, želim ih provesti, mislim da su one ispravne. Ili su korisne za mene, ili iz nekog razloga sam vezan za njih. I sad gradim svoj tim, gradim svoju strukturu, a ovaj svijet je njihova struktura, on nije naša struktura. Pa naravno da mi dođe neki čovjek pa sad tu komplicira, pa ovaj tu nešto hoće, ovo će mijenjati svijet. Pa ja prvi bih rekao, ma gledaj stari, znam u pravu si, cijenim te tvoje osobine, ali trenutno su mi smetnje. Tako da nekako kad čovjek pogleda tako malo uvjetno relativizirajućim očima, nije to tako čudno ako ti vidiš stvari na pravi način. Druga sad stvar je to što se ljudi dopuste upregnuti u ta kola, jer u principu ti danas imaš više manje tri vrste političara koje sam ja primijetio od onih koji barem dolaze do vrha. Dakle, ne govorimo o svim onim ljudima koji sudjeluju u politici, jer naravno da nisu svi u vezi, ali imaš one ljude koji znaju da su dio nečeg, imaš one ljude koji su programirani, onak po nekim sveučilištima, postdiplomskim studijima, imaš one treće koji su ucijenjeni nečem, što zaista nije teško, ili ima nekakvu veliku manu koja se onda zloupotrebljava. Može biti fotografija sa golom ženom, može biti kocka, može biti bilo što. To su te tri kategorije koje danas imamo na raspolaganju. Izvan te tri kategorije skoro ne postoji ništa drugo. Svaki čovjek kojeg sam vidio u politici, a dogodilo se da vidim prave idealiste, i čak sam vidio da su ti ljudi bili do nekih funkcija i došli, i uvijek sam si mislio, čovječe, ovaj čovjek je apsolutno pravi čovjek da bude, ne znam, recimo ministar financija. I uvijek sam vidio da su takvi ljudi dolaze do onog plafona gdje dalje nisu mogli. I onda sam si mislio, evo ga, malo pozitivnog imidža, kužiš i tako dalje, međutim u konačnici on dalje neće ići jer to što govori bi previše jednostavno poremetilo sklad sustava. Tako da, s obzirom da je sustav određena struktura nečija, taj netko čija je to struktura, pazi, taj sustav ima vlasništvo. I ti ljudi, po meni, koji imaju vlasništvo nad sustavom, imaju apsolutno, da sam ja vlasnik tog sustava. Ja vi ste postavili one koje meni neće smetati za moj plan. Sad mi kako ste ovo? Pa to je samo zato jer smo mi potpuno pogrešno shvatili taj sustav. Mi mislimo da je to naš sustav, da mi glasamo za naše predstavnike. Činjenica jest, a to je moje uvjerenje duboko, da ljude danas ne predstavlja nitko. Znate, ljudi imaju samo jedni druge. I zato je od esencijalne važnosti da se to ne zaboravi, da svaki čovjek koji ne iđe na nekog drugog u nekom, ti recimo svi ljudi koji animiraju sustav, da pomogne drugom mimo sustava. Jer možeš ti od sustava živjeti, ali moraš stalno imati figu u džepu, jer sustav za tebe ne mari. Vidjelo se u posljednjim poplavama na balkanskim prostorima da su ljudi pomagali jednim drugima bez obzira i na granice državne, nacionalne, a dok su države zakazale totalno. Ono što je nekadašnja bivša država mogla i da riješi na neki način i vojska, ali tako da pritekne u pomoć u ovom sistemu sada je bilo nemoguće očekivati. Pa da isto velim, sad se točno se ne sjećam, mislim, znam da je bilo nekih intervencija i vojske i dobro, nije da se nije događalo, ne? Pa da, u odnosu na organizaciju kakva je ranije bila je vrlo slaba jer kod nas je pojavljivao manjak lopata, ne znam, osnovnih nekih stvari. Jedna stvar je jasna kad pričamo o cijeloj toj strukturi. Jednom je David Icke rekao, odluke će biti tim bolje čim se više tiču onih koji ih donose. I to ti je cijela priča. Šta ti sad vredi, imaš prosvjede seljaka koji mogu doći pred Hrvatski sabor? U redu, imaju adresu. Šta, kuda sad idu? Pred Europsku komisiju? I oni gledaju ko je ovih 6.000 ljudi dolje, otkud su oni od ovih pola milijarde ljudi koji imamo. Znači, kak se zove, mislim, nije problem u toj pozitivnoj negativnoj selekciji. Ono je kad ljude, što si zapravo ljudi zamišljaju? Znači ovako, imamo politički sustav, idemo izabrati najbolje ljude da rade najbolje stvari.
A čovječe, to je nemoguće. To je ono, jednostavno, ako promijeniš sliku države i strukture sustava i zamisliš da to je jedna privatna kompanija, evo, ajmo tako pogledati stvari. I sad imaš privatnu kompaniju, može biti ona jako velika, može biti, ne znam, neke gume, bilo šta, automobilske. Čuj, postoji vlasnik, imenom i prezimenom, najčešće se po njemu zove i firma, sve su te firme i zapravo imena i prezimena. Ja sam znario kad sam vidio da je Fender čovjek. Ja sam mislio da je Fender Gibson isto čovjek. Koji dizel je čovjek bio, da. Nevjerojatno, pazi, ja točim čovjeka u rezervoar. Meni je to malo čudno i sviram na čovjeku. Ne? Ali zbivalo se to da odjednom ako ti po stvari pravim očima, ako je to privatno, pa šta se ti sad imaš uopće tu petljat? Ne mogu ljudi mijenjati sustav kroz sustav jer on nije njihov. I ja mislim da je pošteno da ljudi prestanu stvarno hakirati sustav koji nije njihov, nego se isključe iz njega i počnu graditi vlastiti. To je kao da ja sad dođem vlasniku toga, velim, meni se sviđa što reš, a on meni kaže, gledaj, ja sam ovaj sustav podignuo 5.500 godina, uložio sam sav novac, brinem za njega, šta ti hoćeš od mene? Kuš. I s te strane kad se pogleda pravedno, promjene sustava iz perspektive samog sustava, ja mislim nemoguće. Evo, gospodin Šeks je govorio u izbornoj noći u Hrvatskoj kako u Hrvatskoj izbori su stvari samo jedna lutkarska predstava, da se nikakve odluke ne donose u Saboru, već da Sabor služi samo za to da sprovede odluke koje mu se donesu sa strane i mnogi su na to gledali sa čuđenjem, međutim već gospodin Šeks je već u godinama i on sad s te distancije može da pogleda ili tako nekim drugim. Problem je u tome što doista baš onako ne prati medije, ne sjećam se te rečenice, ali apsolutno načelno govoreći o samom principima politike na svijetu. Mi možemo promatrati svijet fraktalno. Znači ono što se zbiva u jednoj mikroregiji se zbiva na razini države, na razini naddržave i na razini nadnacionalnih institucija. Uzorak je uvijek isti. Jednostavno, sama politika je kao prvo preadministrativno složena. U njoj je previše ljudi koji nemaju zapravo nekakve velike ideje i meni zapravo nije jasno kako bi uopće takav sustav mogao išta promijeniti na bolje. Jer ti prvo moraš znati što ne valja, moraš nešto željeti, moraš imati neku ideju. I imam jednog prijatelja, čiji je prijatelj postao gradonačelnik jednog grada. Onako, to se može dogoditi. Pazi, sustav na ovim visokim razinama tu nema pogreške. Kad pričamo o španjolskim, engleskim, francuskim, njemačkim, američkim predsjednicima i od drugih čak država predsjednicima, tu nema greške. Ali kod ovih sitne stvari su moguće. I on je zaista bio čovjek koji imao ideje i koji imao kreativnost i sve. I postao je gradonačelnik. I nakon godinu dana je rekao tom svom prijatelju, čovječe, ništa nisam mogao napraviti. Ja sam cijeli dan bio zagušen pitanjima, administracijama, tekućim stvarima, ovo, ono. Ja nisam imao vremena da sjednem onako, nije on to tako rekao, sad ja to malo karikiram dalje, ali ovo što on zaista rekao, da nije imao vremena pozabaviti se ničim, zato je toliko trošio vremena samo na održavanje tog sustava i tog mjesta što je bio. Znači, ako imamo čovjeka koji je mogao i koji je htio, dan ima samo 24 sata, nema više. Kuš. Tako da, sama ta bit načina kako funkcionira sustav zapravo pokazuje da je u stvari sam sustav problem. Ja bih rekao da ljudi imaju sustav u sebi ugrađen. Sad zamislimo recimo 20 ljudi na pustom otoku. Nije to jedanput se radilo takve eksperimenti. Kak se zove, oni naravno moraju razviti u neki sustav, ali taj sustav ako nema vanjskih faktora i neke vanjske koristi, to će biti sustav koji će biti vođen zdravim razumom i nešto što je za njih potrebno i korisno. I taj sustav naravno proizlazi iz toga što je sve neki sustav, pa je naše tijelo je sustav i priroda je sustav. Znači, mi smo svi usustavljeni. Zašto mislimo da bez ovog sustava bi bili neusustavljeni, izloženi kaosu i krvoproliću? Nismo nikad probali, odnosno onda kad jesmo, to smo već davno zaboravili. A naravno da nam se predstavlja sve kao napredak, ali pitanje je koliko je to napredak, ali velim stvari treba promatrati u razinama. Jer ja ne bih, recimo, sad bio tako ono crno-bijel, pa kao sad je ovo nazadak za ljudsko društvo, ljudi zapravo ne napreduju. Ja bih rekao da ovo društvo današnje zapravo pruža čovjeku, znate, prije su ljudi htjeli ugrađivati u niše nekakve, ne, bilo je puno niša, danas ih je malo, valovi su veliki. I sad ti zapravo moraš naučiti surfati po tim valovima, moraš prihvatiti situaciju kakva je, prihvatiti da postaneš sam sebi zapravo menadžer u životu, ali to te u isto vrijeme, kad surfaš, da uzmem tu metaforu, čini budnim. Tako da, nije svako zlo za zlo, to svi znaju ljudi koji su prebolili neku tešku bolest da bi onda shvatili da im je karakterno ih unaprijedila i da je bili na gubitku, da nisu. Ne? Tako da, velim, iste te stvari koje te tište, ti zapravo omogućuju da aktiviraš svoje
potencijale. A to aktiviranje potencijala je uvijek neugodno. Zato postoji kineska kletva da Bog da živi u zanimljiva vremena. Ima jedna jevrejska zanimljiva izjava, kaže da Bog da bio bogat i nepoznat. To je vrlo interesantno. Šta možemo reći o tajnim društvima i okultizmu? Baš u prethodnim emisijama govorili smo sa gospodinom Abramovićem o tome da je okultizam u stvari ta neka ezoterija da prožima društva malte ne kroz cijelu istoriju. A evo spomenuli smo neka ta tajna društva i ona vode porijeklo baš dugi niz godina i kad krenemo da ispitujemo tu istoriju onda vidimo da baš daleko vuku svoje korijene. Pa danas, koliko sam ja primijetio, na jako visokim ešalonima društva se primjenjuje svakojaki obred i okultizam. Isto kao što postoji na najnižim ešalonima društva, pa ono bave poselina, bacaju uroke, samo mi u sredini smatramo da to ne postoji. Interesantan je baš bohemijanska šuma, je li tako? Upravo to, ali koji što hoću reći, recimo, fizičar William Tiller je pokazao da se namjeru može zamotati i poslati poštom i da ona radi. Ciljana namjera, promjena pH vrijednosti i tako dalje. Znači, to takozvano mistično bacanje uroka nije ništa drugo nego utiskivanje namjere. Ali sad to zvuči kakva namjera, šta je namjera objekt. U biti, cijela ta disciplina koja se inače zvala parapsihologijom djelomično, koja je iznjedrila sve te pokazatelje, nije se bavila psihom ili nekim valovima i tako dalje. Ja bih rekao da se ona bavila nečim sasvim drugim. Ono što se obično pripisuje sitnom, svijetu sitnosti, znači fenomeni kao nelokalnost i spregnutost, kad su dvije čestice koje su jednom skupa zauvijek dio istog sistema i što se jedno dogodi, događa se drugoj, i to kao da nema prostora i vremena, da je zapravo parapsihologija uočila te iste fenomene na makro razini. Znate, jednom blizancu vi gurnete ruku iznenada u hladnu vodu, drugi blizanac to ne zna. Ali detektor laži pokaže da je fiziologija nešto reagirala. Znači, neka veza postoji. Ta veza djeluje trenutno, možda zato jer su prostor i vrijeme iluzija. I u tom kontekstu okultizam, samo okultna znači samo skriveno, ništa drugo. Znači, okultna znanja su skrivena znanja. Ali ono kako se inače shvaća okultizam, ja bih rekao da je tu riječ o jednoj, pa ajde možemo reći na ovom jezikom kojim se razumije, onako duhovna tehnologija. Znači, tehnologija koja poznaje cikluse, koja poznaje prave trenutke za prave stvari, koja poznaje to da se može kroz nelokalnost i spregnutost utjecati na biološke i druge sustave, koja prije svega zna fraktalnost svemira i stvari, što znači da ti možeš, ali to isto vrijedi i obrnuto. Kuš, mi smo mislimo dio te fraktalnosti. Sve što mi radimo, mi informiramo taj kvantni vakuum i vraćamo natrag i tako dalje. Tako da to nije najmanje bez veze, nismo mi izolirani od svemira. I baš zato sve te stvari djeluju na nas, ali baš zato i mi možemo djelovati na njih. I to je bit tog okultizma. To je znači jedna sekcija, da kažemo, znanja o sveukupnoj međupovezanosti, tako ja to vidim, na jednostavan način rečeno, o fraktalnosti i o činjenici da se može kroz nelokalnost i spregnutost na makro razini namjerom utjecati na stvari, birajući pogotovo određene obrazce i datume, zato se mnoge krize događaju na datume istih kriza. Znači, 40. je bila u Katinu, su ubili Rusi Poljake, u travnju, ne znam, 50 godina kasnije, opet se srušila poljska vlada, opet u Katinu u istom mjesecu. Nekad namjerno, nekad slučajno, ali ti obrazci se ponavljaju. Onaj ko to zna, može naravno, kako bi rekao, surfati po tim valovima. A nas su naravno uvjerili da to ne postoji, da je svijet kao materijalno, sve to tako tu nepovezano i slične stvari. I u principu uopće ne treba iz ove perspektive čuditi da na vrhovima ešalona, ako postoje vlasnici korporacije zvane današnji svijet, i ako ti ljudi barataju tehnologijom koju mi isto otkrivamo, postoje mnogi ljudi koji su otkrivali. Pitanje je u kojoj mjeri se ona raširila, došla do škola, došla do udžbenika, do sveučilišta i tako dalje. Uglavnom je tamo zabranjena i odgaja se ljudi koji će se tome izrugivati i smijati bez želje da uopće provjere je li to to. I ja ih razumijem, jer kada bi slučajno primijenili kriterije koje koriste za druge djelatnosti i ustanovili da to je to, oni bi imali samo dve opcije. Ili morali to prihvatiti i time postati na neki način progonjeni na isti način kao što su to oni radili drugima, ili je morali lagati i reći da to nije tako, a niko baš ne voli lagati od ljudi. I onda najbolje, ne želim pogledati u tom smjeru, da je morao lagati ili ne da Bože prihvatiti. Ne? Tako da u tom smislu okultizma, ja bih rekao da samo radi o poznavanju nekih ciklusa, principa i možemo to nazvati tehnologije duha, ako tako želimo. Interesantno kad smo spomenuli smo malo prije religiozne sisteme, vidimo da maltene cijeli svijet je prožet nekim religioznim sistemima, zvaničnim religijama. Međutim, vrlo interesantno je da te, u stvari, religijski sistemi, možda na samom početku i nije bilo tako, ali vrlo brzo su potpali pod sistem i oni su u stvari održavaju taj sistem takvim kakav jest. Jer evo, ako uzmemo samo hrišćanstvo iz 1. vijeka, vidimo kako ono u 4. vijeku, vidimo da je tu došlo do velike metamorfoze, da je primilo mnogo toga od rimskih paganskih religija i u suštini dosta paganizma postoji u tom sistemu do danas. Šta možemo reći o tim sistema, kako oni održavaju u stvari sistem na cijelom svijetu? Pa,
mislim, moje viđenje s kojim se naravno neće niti ne trebaju složiti vjernici i tako dalje, jer danas ta kategorija vjernika, ateist, agnostik, ja ne znam, nijedna ne odgovara. Mi smo po meni doživljajnici, mi doživljavamo stvari, to je to, ne. Pa ja bih kao prvo rekao da su tu teze opet zamijenjene i naopako. Mi smo kroz povijest učili da su prvo ljudi bili primitivni, pa su mislili da su prirodne sile bogovi. Onda su otišli naprijed pa su nastale monoteističke religije, koje su inače, by the way, sve dualističke. Kuš, monoteizam je dualistički. Ja, Bog i ja. A u stvari ako pričamo o istinskom jednoti, onda se tu ta granica mora izgubiti. Mora. Međutim, ona se ne gubi, tako da dualizam je još uvijek prisutan u monoteističkim religijama. I sad se dogodilo da su prije svega, nisu te religije zavladale same po sebi. Religije zapravo nikad niko nije ni htio prihvatiti. Religije su uvijek došle uz prisilu, a ono što se zove paganizmom, poganizmom, mnogoboštvom, ja po mom današnjem shvaćanju nije bilo da su ti ljudi bili tako glupi pa su mislili da su to bogovi. Oni su znali da žive u životu svijetu raznih principa i mi danas imamo simbole za te principe. To mi je rekao jedan meksički čuvar jedne tradicije koji je rekao, gledajte, bijelice su došli u Južnu Ameriku, imali su mrtvo kamenje, mi smo se sakrili da nas ne bi pobili i šta su vidjeli, neke simbole i interpretirali ih u skladu sa svojim znanjima. To je kao za 1000 godina neko otkrije tragove naše civilizacije i nađe onaj znak munje koji znači visoki napon i veli, ovi ljudi su vjerovali u Zeusa, a to je zapravo samo simbol koji označava električnu energiju, koja by the way isto baš nije potpuno razjašnjena, ali ipak koristimo. Ali ako pogledate u enciklopediji Britannica i takvim relevantnim izvorima, vidjet ćete da baš nije tu na temeljnim razinama baš sve tako potpuno jasno. Svjetlo, sama svjetlo. Ma sve skupa ono. Tako da u principu, ja mislim da su ti stari ljudi uračunavali da postoji veliki dio svijeta izvan njihove percepcije, veliki dio bića, veliki dio prirodnih principa. Te principe moraš nazvati jer ti njih ne vidiš. Znaš ono, mi pričamo o vjetru, liko vidio vjetar? Nikad niko. Svi su vidjeli samo grane koje se savijaju, valove na moru. Tako i tako, a opet mi imamo naziv za vjetar. Kuša, to ne znači da mi štujemo Boga vjetra. Ali moram priznat, kad jako grune vjetar, onda ga malo i poštuješ. Znaš ono, kad krene bura i tako dalje. Tako da u tom kontekstu je za mene ono to što se smatralo napretkom kao monoteizam i tako dalje, iz moje perspektive je to potpuni jednostavno nazadak i mislim da bi puno bilo bolje, kako zove, povratak na staro, gdje bi uračunali sve te faktore koje imamo oko sebe, vidjeli da smo dio širokih integriranih sustava, fraktalno povezanih, u kojima se račvaju na kao ono što se naš živčani sustav i naše žile račvaju još sitnije grane i na svim tim razinama se ponavljaju isti oblici koji nisu potpuno isti, znači svijet je nedovršen, kao što su svi racionalni brojevi uvijek, temeljni brojevi, pi, fi, svi su do beskonačnosti. Znači, brojevi su dovršeni, nedovršeni. Ja bih rekao da je to pitanje metafizičke teme. Kuš, jer dok čovjek smatra, mi smo svi antropomorfizirali Boga. Znači, kogod kaže da nije, čak i kad kaže to nadbiće koje ne možemo pojmiti, ja sam baš u zadnjoj knjizi, Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam, koja se bavi mističnim iskustvom, tako, pišući, razmišljajući, mi se ukazala u stvari nekakva slika koja ne vjerujem da je baš jako ovako politički korektna na to. Danas vidu kao idemo suživot religija, tolerancija religije, idemo prihvaćati ateiste. Ja to uopće ne mogu prihvatiti. Zbog čega bi morao prihvaćati nešto u što uopće ne vjerujem? Mislim, ne znači da ću nekog tući, ali voditi neke dijaloge. Jednostavno mi to ne zanima. Da samo bih htio da mi se pusti na miru sa svojim, ne? Koje ne znam što je isto tako. Ali jedno je sigurno, ljudi su, dakle, Boga zamišljaju kao neko veliko mudro biće, empatično, nešto kuško, neko ko pamti, ko zna, ko prosuđuje. Međutim, ti ako malo okreneš se iz perspektive mističnih iskustava, ti ćeš vidjeti da zapravo pravi božanski atributi bi zapravo bili u velikoj mjeri, kad bi pričali o pravi kozmičkoj svijesti. Dakle, kozmička svijest ili taj neko Bog, on bi se bavio samo bitnim, ničim nebitnim, samo bitnim. Što je bitno? Pa to najbolje vidimo kada ti zaključiš da bi ta eventualno postojeća univerzalna makro-nad kozmička svijest bila onakva kakve su životinje, pomalo animalne. Pogledajmo recimo jednog psa. On se bavi samo bitnim stvarima. Znači, on apsolutno te voli kad ti dođeš. On je čisto sretan bez ikakve računice. Ali ako te neko napadne, on će to, ko te napad možda predgrpljan, bez ikakvih moralnih i društvenih dogmi. Nakon tog će opet biti u istom stanju. S treće strane, može i u sadašnjem trenutku, nema prošlost, nema sadašnjost. Mi se naravno razlikamo od životinja po moći simboličnog razmišljanja i tako dalje. Ali kada bi postojala kozmička svijest, on živi u sada i bavi se samo bitnim. Pa ja bi tako zamišljao eventualno Boga kad bi ga zamišljao i onda mi je to zapravo dokaz koliko su ljudi preslikali sebe na svoju ideju o Bogu, s obzirom da ono čemu oni u stvari teže, to je ono što svaki pas i mačka i sve životinje imaju. Zato u svijetu životinja nema genocida, ali zato je taj svijet uravnotežen
ali iz perspektive pojedinaca koji se nađu usred hranidbenog lanca, a ne na vrhu, nije baš uvijek ni ugodan. I vi pogledate jednu livadu, to je bučno mjesto gdje se mnogo ljudi rozbiva, ali nema ovih stvari koje su primetne, koje su nastale kroz manipulacijom u ljudskom društvu. Ja zapravo iz tog razloga mislim da je ta ideja o Bogu, to su ovako moje kako bi se moji doprinosi više tisućljetnom promišljanju o Bogu. A to je onako, to zapravo ne možeš tu nigdje do kraja doći, niko ne može ni dokazati, ni za, ni protiv, ništa toga, ali kako se zove, nekako bih rekao da ako se već propagira Mostaraškog trenutka, apsolutna ljubav i tako dalje, pa mislim da mi naravno imamo naš koji se trebamo zabavljati, neke druge stvari raditi koje psi i mačke možda ne rade, ali taj animalni pogled je daleko bliži onom kako bi si ja zamišljao apsolutno biće koje se bavi samo bitnim. Pa čime bi se drugim bavio? Znate, ja kad vidim da bogovi propisuju, Bog propisuje koji je stvorio cijeli svijet kako će se neko oblačiti. Za mene je to takav besmisao da mi nije uopće jasno kako to itko može uopće prihvatiti tako loše misliti o Bogu, da tako, zar tako loše misliš o svom Bogu? Znaš, da ti je propisao baš to, evo, ja tu jednostavno, kušal znam da se mnogo neće složiti, čak sam vidio da se ljudi iz nekog čudnog razloga znaju oko tog i ljutit, a to je vjerojatno zato jer su vezani u svoje mentalne koncepte, jer, znate, ako se ja ne ljutim što neko, ne znam, vjeruje u te stvari, zašto bi se netko ljutio što ja ne vjerujem? Uopće ne vidim razlog za to. Pređeno pogledamo i naš drugi prilog, pa ćemo se vratiti u studiju. Jedna od zanimljivih teza protivnika demokratije je ta da se svaka demokratija pretvori u diktaturu ili fašizam. I zaista, ako pogledamo uspon nacizma i fašizma, vidjet ćemo da su oba pokreta na vlast došla demokratskim izborima. Očigledno je da demokratija može biti manipulisana na mnogo načina. Zagovornici demokratije se pozivaju na starogrčku demokratiju u Atini. Ono što ćete rijetko čuti u njihovoj priči je to da je to bila robovlasnička demokratija i da je mnogo veći broj bio robova od slobodnih građana. Nekako taj sistem robovlasničke demokratije možemo vidjeti i danas u našim društvima, gdje je veliki broj robova stanovnika koji su u ropskom položaju zahvaljujući partokratiji ili dužničkom ropstvu. Tako da oni ne realizuju svoja demokratska prava u pravom smislu te riječi. Većina njih spremna je svoj glas prodati na dan izbora za određenu sumu novca, koji će im obezbijediti jednokratno zadovoljstvo i dugogodišnju agoniju. Zagovornici monarhističkih sistema vlasti će istaći da su 8 od 10 najbogatijih zemalja na svijetu bar nominalno monarhije. Ipak te monarhije su kroz istoriju svoje bogatstvo stvarale kolonizujući velike dijelove svijeta i crpeći prirodne resurske i robovsku radnu snagu. Postoje i nekoliko pokušaja stvaranja zajednica koje bi živjele na drugim principima i gdje bi zajednice bile lišene vlasti od autoriteta države, pa čak i zavisnosti od novca. Jedan od primjera je Kristijanija, kvart u Kopenhagenu u Danskoj. Sličan, ali sistemski način života u ovakvim zajednicama bili su kibuci tokom jevrejskog povratka u zemlju Izrael. Unatoč tome, većina planete danas živi u takozvanom demokratskom uređenju, koje je manje ili više na putu ka novoj vrsti totalitarizma. Stomatološka ambulanta Lukić. Vrhunski kvalitet usluga i stalni napredak ovog mladog tima su prepoznali i od strane Business Intelligence sistema. Ove godine stomatološka ambulanta Lukić iz istočnog Sarajeva uvrštena je među najbolje kompanije u Bosni i Hercegovini. Ako želite najbolje svojim zubima, onda ste na pravom mjestu. Dobrodošli! Poštovani gledalci, evo nas ponovo u studiju emisija Teorija zavjere, naš gost Krešimir Mišak iz Zagreba. Gospodine Mišak, spomenuli smo i društvene sisteme, evo, interesantna tema koju često spominjete, korporatizam i totalitarizam, mnogo totalitarnih društava koje smo imali do sada, ali izgleda da ovo društvo, neko koje ćemo imati u skoroj budućnosti, će nadvladati sva ta društva nekako po svom totalitarizmu, kako bar izgleda iz ove perspektive. Šta možemo? Pa ja bih ovako rekao to. Mislim, evo sad mi nešto palo. Meni često puta zapravo padnu na pamet stvari dok me neko pita. Međutim, rekao bih da većina društava u ljudskoj povijesti, kad gledamo u onom povijesnom okviru, stvari nisu bili prava totalitaristička društva. Znači, to što je nešto autokratsko društvo ne znači da je totalitarističko. To što je nešto monarhija ne znači da je totalitarističko, čak ni apsolutizam. Jer totalitarizam ima jednu osobinu koju smo mogli vidjeti kod komunističkih zemalja, mogli smo ih vidjeti kod nekih ekstremnih
ono Sovjetski savez, Pol Pot, djelomično u Jugoslaviji, to su te igre Pioniri, omladinci, udruge za svaku... Uniformisano. Ne udruga, pojedina udruga za svaki sektor društva. Žene, crtači, automehaničari, to je bilo nacističko Njemačko. Znači, totalitarizam želi upravljati svim segmentima tog života i mislima. Jer Franco nije tome teži, on je bio obični autokrat. On ima vojsku, drži ovo i dok ti njega slušaš i baš se jako ne buniš, nećeš možda imati, nećeš neugodnosti, ali nije njemu težno da sad stvori totalitarizam. Međutim, na jednoj razini, ako se sjetimo onog već što smo pričali, možda sada, možda i u prošloj emisiji o tome kako se svijet sastoji od uvjerenja, možemo reći da ovaj naš svijet, generalno kao cjelina, možda stvarno je totalitaristički. Jer mi stvarno danas zaista vjerujemo, zaista nam je sustav uspio zauzeti svakodnevna uvjerenja i mi zaista mislimo o sustavu ono što nam on predstavlja, ne razmišljamo o Anunnakijima, o kataklizmama, o društvenom ženiku i takvim stvarima i on je na jedan način totalitaristički na koji mi ne vidimo. Ali mi sad odjednom počnemo viđati rast totalitarizma koji dolazi kroz korporatizam, a korporatizam u stvari i nije nešto posebno, to je u stvari, ima više definicija, ali jedna od definicija je bila da je to uvijek bila ekonomska strana fašizma. Znači, fašizam je u stvari bio spoj jake neizabrane vlade i korporacija. I ako uzmemo, naravno da je fašizam imao i drugih definicija, mnogi su ljudi pisali o fašizmu, jer tu se zbivalo puno psiholoških fenomena. Ali ova definicija koja je jednako vrijedna, spoj jake neizabrane vlade i korporacija, ta u potpunosti opisuje Evropsku uniju. U potpunosti. Da ne pričamo da zapravo opisuje i nekakvu demarsku državu, nazovi kao SAD, samo što su tamo predstavnici korporacije u vladi, ali to je zapravo to isto. I sad iz te perspektive, ono gdje sam vidio najveći totalitarizam upravo je u korporacijama. One puno jače rade na tome da svojim zaposlenicima i tako dalje, kako ste vi prije rekli, peru mozak, nego same države koje nemaju takav doseg, jer nije svaki čovjek u dosegu države baš potpuno, svakodnevno, a zaposlenik i tekako je. I taj korporatizam je ono što vlada svijetom i zbog čega se često puta, to sam baš sad pričao s jednim čovjekom koji se tim temama bavi, pa tu smo uvijek izgubljeni u prijevodu. Ali ja bih rekao da ono kad ljudi veli da su antikapitalistički orijentirani, ako je kapital podrazumijeva akumulaciju kapitala i slobodno poduzetništvo, to ja mislim da su ipak pozitivne stvari. Međutim, korporatizam ne podrazumijeva nikako slobodno poduzetništvo, nego apsolutnu poslušnost. I korporatizam također, kako je nam Rockefeller rekao, konkurencija je grijeh. Znači u korporatizmu, u tim velikim privat tvrtkama, znate kao Deutsche Telekom je privatizirao, ne znam, Hrvatski Telekom, ali Deutsche Telekom isto njemačka tvrtka državna. To je bilo vrlo interesantno. To nema nikakvog smisla, znaš ono, zašto onda moglo i ostati? Uglavnom, htio sam samo reći da taj korporatizam je ono što ljudi danas zovu često puta kapitalizam. Jer kapitalizam znači, nije to zlik kapitalist koji vlada korporacijom. Kapitalizam je čovjek koji ima 5 do 10 ljudi, zaposlenih i tako dalje. Znači, ponavljam još jednom da smo učili u školi da je to svijet slobodnog poduzetništva, možeš šta hoćeš, nemaš ograničenja, i svijet akumulacije kapitala. A ti u korporatizmu možeš samo akumulirati dug, konkurencije nema, slobodno poduzetništvo u takvom sustavu je zabranjeno. I što je još zanimljivo, ako pogledamo svijet oko korporatizma, mi ćemo vidjeti da smo opet imali naizgled suprotstavljene sustave koji su bili isto. Kao, bila je velika cijela druga polovica, znači kapitalizam i komunizam. Čekaj malo, pa šta je komunizam nego državni korporatizam? Znači ono, šta drugo je to? Pa nije to nikakav komunizam, niti je ovo kapitalizam. Ovaj komunizam je državni korporatizam, a ovaj kapitalizam je privatni korporatizam, ali pitanje je koliko oni državni, ako gledamo kako su banke svoj svijeta financirale Trotskog, Lenjina i tako dalje, znači ono, koliko je duboka zeća rupa, to nećemo nikad saznati, ne? Ali u svakom slučaju bit korporatizma i totalitarizma je vlast nad mislima ljudi. To definitivno i dovođenje njih u stanje da se počnu autocenzurirati ako slučajno misle nešto drugo. Tako da bi mogu te stvari izjednačiti. Šta bi mogli reći za demokratiju? Demokratija je često, naravno i kroz školski sistem objašnjavana da je demos, narod, kratos, vladavina naroda, međutim u nekim prevodima ranijih grčkih mislilaca oni su smatrali demokratiju vladavinom rulje, jer da nije moguće da svi ljudi budu upućeni da biraju najbolje za sebe. Interesantno je recimo teza kad ljudi kažu ne bi voljeli da demokratski se odabira ako vozi avion, u avion kad ulazimo, nego onaj koji najbolje zna, pilot zapravo da vozi avion, ili kad vam se vrši operacija nad vama uvijek ne bi volio demokratski da se određuje ko će vršiti. Što mislite, da li je demokratija doživjela neki svoj sunovrat, jer vidimo da nekako demokratija uvijek završi u nekom totalitarizmu ili apsolutizmu. Vidjeli smo da i fašistički i nacistički režim, oni su demokratski došli na svoju vlast, a čak evo Evropska unija na neki način prirodnu demokratiju imamo, ali opet neizabrani ljudi vladaju. I vidjeli smo naročito Nigel Farage koji je bio najveći kritičar i koji je stvar izveo Brexit u Britaniji, za koji su svi sumnjali do posljednjih dana, da u svojim govorima u
tom Europskom parlamentu jasno pokazivao da tu vladaju interesne zone, da ti ljudi nikad nisu bili izabrani, čak ni u svojim državama. Pa da, pa te stvari su dosta davno reći, nas sjećamo onako magli, s faksa još, kako je još Jean-Jacques Rousseau rekao da je demokracija moguća jedino u vrlo malim društvima gdje se svi poznaju. Srednje velika društva trebaju oligarhiju, a jako velika društva trebaju diktaturu. I ti kad pogledaš svijet nakon 200 godina nakon što on to napisao, pa nije to zapravo netočno. Kako ćeš ti jednu Kinu držati ako nije diktatura? A opet srednje veliku državu, ok, oligarhija će biti ok, a tek kod male može biti demokracija gdje se ljudi mogu susreti. Što se tiče ove suverene demokracije, ja uopće ne mislim da se on nekad pokvarila. Čitajući Edwarda Bernaisa je postalo jasno da je ona od samog početka bila zamišljena samo za stvaranje privida, da se u nečem sudjeluje od samog početka. I ovo sa Vladimirom Rulje, to su zapravo zanimljive stvari jer s kojima se čovjek na neki način i može složiti, ali ja sam ipak vidio pravu demokraciju na djelu. Vidio sam je jer sam počeo, kad sam počeo sam živjeti u životu i tako dalje, počeo sam sudjelovati na sastancima kućnog savjeta. I koliko god to sad zvučilo banalno ili glupo, ja sam tamo gledao i analizirao pravu demokraciju na djelu. Vrlo iscrpljujući sastanci. Ti očekuješ da će svaki logični zdrav razum proći, svi nešto pričaju, nešto se duri. I sad ako dođe neko ko malo bolje objasnio da to sve nekako uspije funkcionirati. Dakle, ta istinska demokracija za stvari koje se nas svih tiču, zid, krov koji curi, strop, ili ako neko ima neki problem, a ipak znaš što je zajedničko, kužiš, znači, kak se zove, ti ćeš se prema tome ponašati kao da zajednički problem. U tom kontekstu ove suverene demokracije, ona se stvarno pred očima ljudi pokazuje jednostavno kao, mislim, ako već krenemo od tog zapažanja koje se već iznijelo, da zapravo se temeljni, kako bi rekao, smjer djelovanja u svakoj državi ne mijenja bez obzira na stranke na vlasti, a i da one nikad ne iskoračuju jako u lijevo ili u desno, da pa će čak i radi suprotno. Francuski socijalist je donio sve neoliberalne mjere. Znači, uveo direktno pregovaranje radnika i radnika i poslodavaca, što je ono bar bila socijalistička tekovina nekad davno da nisu tome izloženi, nego da ih neki zakon o radu štiti. I tako. Vidjeli smo u Italiji mnogo socijalista koji su donosili neke odluke koje su totalno suprotne. Pa gledaj, to se može čuditi samo neko ko prije misli da je taj sustav nešto drugo. A s obzirom da demokracija kao takva, tako da stvarno mislim da jedina demokracija je zapravo moguća u malim društvima. I moglo bi se o tom razmišljanju, evo sad mi pada na pamet, otići još dublje. I zapitati se u kojoj mjeri zapravo čovjeku treba sva ta međupovezanost sa svijetom. Mi naš život vodimo kroz naše odnose sa ljudima. To su naši doživljaji svi. Ne sa zidovima, ne sa kućama, ne sa autima, nego sa ljudima. Nama je za pun život dovoljno odnosi, par kvalitetnih odnosa, 2, 3, 5, 7, 10. Mi imamo svoj mikrosvijet kojem razumijemo kodove. Ti kad se krećeš u svom gradu, u svojoj zemlji koji razumiješ jezik, ti možeš razumjeti što se, ti možeš komunicirati i znaš sad podkontekst. Već kad se nađeš u drugoj zemlji, dođeš živjeti u Japan, u Francusku je još i blizu, jer Evropa, ali čim dalje, ti se suočavaš sa drugim moždanim kodom koji je ukodiran u jezik i trebaju ti desetljeća da ga apsorbiraš istinski. A zašto da ga apsorbiraš kad već imaš neki drugi? I zato kad danas ljudi pričaju kak se zove raznolikost, ujedinjenje različitosti i ljudi dolaze na hrpu. Pa čekajte, svijet je upravo postao raznolik, zato su ljudi živjeli na raznim mjestima. Pa on je već raznolik, ali ako ih staviš na istu hrpu sa raznim navika, ne bi bilo dobro. Ne bi bilo dobro. I to ne moramo pričati mi o velikim stvarima, politika, demokracija, međucivilizacijski, međureligijski. Ja to uopće ne vidim tako. Jednostavno vidim sukob među ljudima raznih navika. Imate ljude koji kopaju nos, njih 100.000, imate ljude 100.000 koji ne kopaju nos. Stavite ih skupa, pa ćete vidjeti što će se dogoditi. Neće se ništa dobro dogoditi. Ne? Tako da iz te perspektive zapravo ključno pitanje zapravo demokracije uopće nije je li ona dobra ili loša, nego ključno pitanje je da li je opravdano da postoji ikakav sustav vladanja nad čovjekom koji on nije dobrovoljno sam odabrao. Znači rekao, ja tebe prihvaćam, potpisat ćemo ugovor koji mogu prekinuti kad želim. Mi smo svi u to uvučeni od rođenja i razlika, demokracija, kralj, oligarhija. Mislim, danas je više manje jasno da u stvari, ja bih rekao, i bar se nadam čak da bi ljudima malo sviće da se doista kroz demokraciju i politiku problemi ne rješavaju, jer ako već je to teško zapovjerovati, pa dovoljno nek samo malo se čovjek pogleda što je bilo pre 3 godine, 5, 10, 15, 20 i da pogleda jednim okom to i da se zapita je li to samo anomalija, taj neuspjeh takozvani sustava, ili je to možda njegovo glavno obilježje.
iz čega bi slijedilo da je samo zbog Znači, toga bio izmišljeno. zasnovan, da. Interesantna je još jedna stvar, skrivena istorija i manipulacija istorijom. Očigledno da su ljudi, mnogo je znanja, evo sa gospodinom Osmanagićem smo pričali, ono što smo i spomenuli već u emisiji, da nekako nam se stalno govori kako smo mi iz nekog tog starog vremena gdje su ljudi bili polumajmuni, maltene, gdje su tom nekom evolucijom došli, ali onda kad krenemo na istorijska nalazišta, kad vidimo Machu Picchu koji su ti, hajde nazovimo, polumajmuni gradili, pa vidimo kamene blokove od 80-100 tona iznešene na 3000 metara nadmorske visine, vidimo da to totalno ne drži vodu ta priča. Šta možemo reći, jer nije samo u toj dalekoj istoriji, već i u bliskoj istoriji imamo mnogo manipulacija, poluistina i nečega što je obavijeno velom tajne i u stvari ne uspijamo da dolazimo osim kroz neke alternativne načine do prave istine. Pa ja bih kao prvo rekao da čak i u ovom konvencionalnom pogledu na stvari, ove dvije stvari koje su spomenuli nisu se zbivale naravno u isto vrijeme. To ovo polumajmun i eventualno bi nas vodilo 200.000 godina u prošlost, tako dalje, a ovo bi bili neki ljudi koji su imali neke tehnologije koje mi nemamo prema konvencionalnom pogledu. Dakle, ne kažem da je to moj i ne znam da li to tako bilo, nas svi se ponašaju kao da su bili tamo, znači, praktički. Činjenica je da je povijest u stvari jedna priča, interpretacija. I naši životi su priča i nema tu ničeg zapravo objektivnog. Ali je isto tako činjenica da je povijest idealna da zatočuje ljude. Znate, recimo imate Hopi Indijance koji nemaju glagolsko vrijeme prošlosti i budućnosti u svom jeziku. Kako ćete vi nekog optužiti za nešto što je tvoj djed napravio njegovom ako nemaš prošlo vrijeme? Znaš ono, toliko je to bitno. I sada se govori da je povijest učiteljica života. Ok, možda bi ona to i bila. Kada ona zamišljena granica koju svaki sustav čuva, znači granica između kao stvarnog i kao nestvarnog, ne je bila tako postavljena. Jer danas je u kategoriji nestvarnog da je postoji izvanzemaljski utjecaj na ljudsku vrstu, uprkos tolikim spomenima NLO-a kroz povijest, kroz srednji vijek, crtežima na pećinama, ono, da ne pričamo o zapisima, Po manastirima čak imamo. Pa da, ima kuš ono poslovno tamo na Kosovo, to je poznati oni crteži još iz Denikena, Ahmeda Bosnića i tako dalje. Kako se zove, i ta cijela priča koja je nama kao nemoguća. Zašto je nemoguće? Znaš, s jedne strane, ulaže se novac u antene da se uhvati zemaljski život, znači smatra se da je tamo negdje, ali se ne smatra da je ikad tu bio i mi smo prvi koji smo se tog sjetili u cijeloj povijesti svemira, da ćemo sad ići u svemir, ne? Interesantno je čak Ujedinjene nacije odabrali svog namjesnika, jel tako, za mjesto za kontakt sa vanzemaljcima, što je ljudima koji ne vjeruju u to. Pa, meni se, to je bilo vjerojatno bio, valjda mi je nestalo ideje za izmišljanje radnih mjesta. Znaš, valjda je trebalo udomiti nekog nečaka. Pa ono, ti ćeš biti, kad dođeš, što da radim? Pusti, kad dođu. Kuš, čekaj. Očekujem. U samom slučaju, ja mislim da u toj povijesti skrivenoj se jako puno toga nalazi, ali opet problem što su razni pogledi i alternativni, često puta u međusobnoj opet kontradikciji. Teško je vidjeti ko je to u pravu. Recimo, evo daću primjer. Michael Cremo i Richard Thompson su napisali masterpiece od knjige, 900 strana knjige Hidden History of Human Race. Kod nas je objavljeno u Zagrebu kao Tanja, skrivena povijest ljudske vrste. Oni su tu pokazali, išli su na prve geološke izvore, dakle na prve časopise, dok se još nije sustav to pročistio, i pokazalo se koliko je bilo arheoloških nalaza ljudi koji su stari u slojevima starim 200, 300, 400 milijuna godina, čime su htjeli reći da je čovjek na zemlji oduvijek. U redu. U toj njihovoj postavci, sad kad sam čitao knjigu od drugih onih ljudi sa, kako zove, Oxforda iz Engleske koji su pisali u kataklizmi, oni sad kažu, ako oni sad ubaciš u kataklizmu, u formulu, onda ti više ne možeš te geološke slove tako računati. Pretpostavka je da se nije zbila ta kataklizma, onda ti oni govore o milijunima. Ovako ti možda govore o 2 dana, tjedan dana, 1000 godina ili 200 godina. Interesantna je eksplozija planine Sveta Helena u Americi. Da, ona je to pokazala. Ona je to pokazala, kako se brzo formira krajolik. I sad šta se događa? U tom slučaju možda ovi njihovi, oni uzimaju alternativne informacije, ali opet u njima se nalazi nešto od konvencionalnog. Znači, klasični geološki slovi su protumačeni konvencionalno. I sad ti u stvari se tu možeš naći pomalo izgubljen, kužiš. Tako da ja bih rekao da ovo je dokataklizmička povijest unatrag, tim možemo alternativno pogledu na svijet ovako pratiti to sve do sumera i obratiti pažnju što se to tamo tako krucijalno značajno dogodilo. Ali ono sve već prije kataklizma i tako dalje. Znate imate recimo knjigu Charlesa Hapgooda Zemljavidi drevnih kraljeva mora. On je učio da je postojala civilizacija koja je mapirala svijet. I rekao da je to bila civilizacija nastala krajem zadnjeg ledenog doba. Meni nikad nije bilo jasno koja to pomorska civilizacija nastaje u uvjetima zaleđenja polutki i svega toga. Da bi u jednoj drugoj knjizi vidio, a šta, nije bilo uopće ledenih doba tog tipa prema tim znanstvenicima, nego je bila kataklizma. Odjednom stvari imaju drugačiju boju. Drugim riječima, htio sam reći da u graničnim područjima znanja ljudi koji otkriju neku temu
Često puta neke druge teme, iz nekih drugih tema uzmu konvencionalne poglede i ti zapravo moraš jako obraćati pažnju da razlikuješ činjenice od interpretacija cijelo vrijeme, jer svi se ipak moraju u nešto ugraditi. Tako da ono što je to skriveno u povijesti ljudske vrste, Michael Tellinger je recimo na dobrom tragu, rekao bih, kad se zapitao, već i pitanje je dobra stvar, čemu te 100.000 kamenih krugova, 100.000 u Južnoj Africi, čemu su oni služili, i kad je uočio da zapravo hramovi mogu biti divovski generatori energije pomoću zvuka. I onda ti pogledaš drugim okom egipatski hram i vidiš da je visok 20 metara, da ima ovako debele stupove, a da između ostalih ima jedan mjesto da čovjek prođe. Sad ti misliš, čekaj, tu ne može živjeti, ne može se sakriti od kiše, ne možeš raditi nikakav ritual. Čemu to zapravo služi? Onda je pokazao zanimljive slike u kojima procesori kompjuterski izgledaju isto kao ti hramovi. Isto sadržu u sebi siliciji i sve tako dalje. I u principu, ako se malo odvažimo razmišljati izvan onog prošlog, a budući još ne znamo pa moramo malo maštati, mogli bi se reći da je možda neko poznavao tehnologiju gdje je pomoću ljudskog zvuka stvarao energiju. Danas se to već radi u magnetronima i tako. Tako da ta skrivena povijest krije užasno puno tajni. I kako je nastala civilizacija i koje tehnologije su moguće, a najvažnije od svega, skriva neku tajnu, jer nameće se pitanje zašto je nekom potrebno sve ovo raditi. Što taj neko od nas hoće? To je ključno pitanje. I nek ostane pitanje. Ali kad ga tako postaviš do nekih... Naslušavan ćeš doći, baš tako. Iz druge perspektive onda gledam. Ja spomenuli smo NLO više puta u emisiji, meni je uvijek bila interesantna jedna izjava u svojoj kampanji za izbor za američkog predsjednika. Predsjednik Reagan svojevremeno je stalno govorio da prva stvar koju ću raditi kad dođe, a ukoliko dođe i došao je na čelo Sjedinjenih Država, da će otvoriti sve fajlove i objasniti ljudima sve što postoji u NLO-ima. I sad postoji neka ta urbana legenda koliko je tu tačna, da kada je već general došao koji je zadužen za te vanzemaljske projekte za NLO i kad mu je predsjednik Reagan rekao dajte mi sve podatke, on je rekao to ne mogu da uradim, on je rekao ja sam predsjednik, dakle, američki i glavnokomandujući vojske, on je rekao da u svakom slučaju osim ovom. Uvijek ste u pravu, ali osim ovom to ne mogu da... To se u Americi zove clearance ili ti, kako bi se reklo, dozvola, znači možeš imati clearance 1., 2., 4., 5., 6. stupnja. Predsjednici nemaju dovoljno visoke da te stvari vide. To rade određene ljudi ili instituti koji to rade desetljećima kontinuitetu. Interesantno je, dakle, ta oblast 51, o njoj smo mnogo govorili u ovoj emisiji, ali očigledno da nakon te oblasti 51, to su mnogi naučnici govorili koji su radili tamo nakon što su odšli u penziju, da su neke tehnologije kao što su noćni vid, kao što su te neke kacige, da su te tehnologije eksperimentalno ispitivane i kasnije da su ušle u svakodnevnu upotrebu. Šta mislite o tome koliko smo mi u stvari od danas u internetsko doba, koliko možemo doći do nekih tih saznanja i možda do nekih tih tehnologija novih i, ajde da kažemo sad i kontakta, mada mnogi ljudi tvrde i danas i u istoriji su tvrdili da su već imali kontakte sa nekim od tih bića. Pa ne znam, ja se toliko tim NLO-ima, čim sam se više informirao o teme NLO, na kraju krajeva napisao sam jednu knjigu koju sam zamislio kao udžbenik, zove se Svjetla na nebu, kronologija istraživanja NLO-a, gdje sam sve što je bilo do egzaktno, sve citate, sve podatke, sve što je bilo, ali da je updatirano. Znači, knjiga je pisana u vrijeme kada je već bila disclosure gotov, dokument Kometa u Francuskoj objavljen, u Čile, u Engleskoj, u Francuskoj otvoreni fajlovi, znači, i dobro je rekao astrofizičar Jacques Vallée koji se bavio NLO-ima, na kraju je zaključio da možda NLO je puno više naliku šamanskim iskustvima nego nečim kako si mi materijalno razmišljamo napredno vozilo. I onda su ljudi godinama govorili, ja ću povjerovati u NLO kad ga vidim. Arthur Clarke je rekao, povjerovat ću kad vidim broj registarske tablice, tako kad budem toliko blizu. Što se događa? Danas imate internet, imate gomile snimki, ne možete znati što je pravo, što je lažno. I šta vrijedi? Ništa. Po pitanju ovih tehnologija najbolja knjiga je od Philipa J. Corsa, pukovnika koji je to napisao u mirovini već kad je bio, koji je 60-ih radio za generala Trudeau u jednom odjelu za strane tehnologije. To je bio odjel koji je koristio zapravo to da bi ono što bi špijuni pribavili od tehnologija što Rusa, što i njihovih saveznika, Francuza i Engleza, američkih saveznika, on bi te djeliće tehnologije prosljeđivao korporacijama, došao bi nekom voditelju, onda bi taj voditelj taj zadatak podijelio da se to napravi reverzibilni inženjering na 5 ljudi, 6, niko nije znao cijelinu i svi su znali ne treba upitati, i kad bi to patentirali kao svoj izum, onda bi prodali američkoj vojsci. Korzu 64. dali kuticu iz Roswella. S tim da 69. je tek priča o Roswellu izišla van nakon onog prvog zataškavanja, tad još niko nije znao. I on je to opisao što je vidio sve u tom koferu i daljinske pokazivače i takve stvari. Ja bih rekao da je tu sigurno došlo do transfera, onaj institut, kako se zove, Batel, recimo,
uvijek pojava tranzistora 47. godine, 48. u vrijeme tog velikog vala nad jugozapadom Amerike, u stvari da jugozapadom u srpnju 47. Potom otkriće materijala titan i tako dalje. Mislim da je dosta tehnologija došlo do ovdje i čak da su na nekim razinama, zanimljivo čitati Filipa Joya Korza jer on bio obični vojnik. Čak dosadnika i birokratski tip, onak naočala i to. I on je bio dobar primjer kako recimo američka vojska gledala na te stvari. To nisu monolitne organizacije. Znaš, američka mornarica imala dio priče o NLO-ima, američka kopnena vojska druga, američka zrakoplovstvo treća. Svaki mislio da postoji neko tijelo koje na tim vlada možda i nije postojalo. I svaki je nešto čuvao. I taj Korzo je u stvari pokazao da, da je Amerika cijelo vrijeme smatrala da je u ratu s tim NLO-ima, jer iz perspektive vojnika kad ti neka letjelica ruši u zračni prostor, ti moraš nešto poduzeti. I vidjelo se u konferenciji Disclosure da je bilo pokušaja rušenja, laseri su se stavljali u orbitu i tako dalje. Dokle je to došlo? Ko tu s kim ratuje? Na kojim razinama ko s kim surađuje? Je li to stvarno? Nije stvarno? Je li to šamanski? Ja jednostavno više se ne mogu u tome snaći. To je rezultat toga što sam se informirao maksimalno koliko sam mogu, jer nedostaju još mnogi bitni dijelovi. Da, i veliki broj informacija i teško je napraviti selekciju. Interesantno je još jedna teza o hologramskom svijetu i hologramskom univerzumu. Što mislite o tome? To je bila jedna od tema, mislim, u vašim emisijama. Pa, 80-ih je Michael Talbot napisao knjigu Holografski svemir, u kojoj je zapravo utemeljio na fizičaru Davidu Bohmu i na tom jednom neurofiziologu Karlu Pribramu, koji je inače bio i pisac sveučilišnog priručnika za mozak. Oba su došli do ideje o holografiji, jedan kroz istraživanje mozga, drugi kroz istraživanje svemira, jer je mozak u stvari ima holografske neke osobine u svakom djeliću cijelina. Znate, izrazite 9/10 štakorovog mozga, on i dalje zna put. Znači, sjećanje nije negdje pokranjeno, nego je vjerojatno u uzorcima električnim između neurona. David Bohm isto to zaključio za svemir, to je u stvari pričamo o fraktalnosti. I taj holografski svemir, to je jedan koncept koji meni iz početka je bio vrlo fascinantan i zanimljiv, makar ga nisam baš dobro razumio. No, Michael Talbot je u knjizi osim predstavljena koncepta prikazao i mnoge primjere, rekao je ako je svemir holografski, da li mi imamo pojave koje pokazuju to? I pokazuje razne neobične pojave kroz povijest koje su imale te veze. Tako da sam ja zapravo sklon toj ideji, to je u stvari ideja fraktalnosti i ja zato svemir uvijek zamišljam kao neki vrtlog, jer to je zapravo opis toga. Mislim, ideja u svakom slučaju, ako već nekom nije sklon razmišljanju, svakako je vrlo uzbudljiva, potiče maštu egzotične i rekao bih da pomalo je metafizička, ali stvarnost je po naravi metafizička. Ako je tako prihvatimo i malo bolje pogledamo, svijest je nadprirodni fenomen. Svijet nastaje u mozgu. Jer da nastaje u mozgu, kako je mogli svojom sviješću i namjeru mijenjati oblik mozga. Tako da, ta granica mističnog i nemističnog bi se trebalo nekako izbrisati malo umjetno, ali u današnjem svijetu ipak nije izbrisana. Posljednje pitanje pred kraj ove emisije, vrlo interesantne su mnogo proročanstava, sigurno ste sretali ste se svakako u svojim emisijama sa mnogim proročanstvima, sa mnogim pretpostavkama, sa mnogim prorocima kroz istoriju. Interesantno su i biblijska proročanstva gdje mnogi ljudi očekuju da se nešto desi. Koliko ta apokaliptična neka literatura ima utjecaja na stvarni život i pogotovo ljudi u beznađu neko uvijek pribjegavaju tim nekim apokaliptičnim scenarijima. Koliko to u nekim teškim trenucima može da ima utjecaj na globalnu civilizaciju? Meni je taj pojam apokalipse totalno bezvezan, jer prvo moramo dogovoriti razmjere. Znate mislim, kad se potopi jedan potok, to je stvarno kataklizma za kukce koji žive u blizini. Za nas nije niš. Kad se dogodi kataklizma cijele zemlje, mislim za sunčev sustav nije neka kataklizma, a za galaksiju pogotovo nije. Znači, šta je to tako strašno tu apokaliptično? Ja uopće ne vjerujem u te nagle završetke i početke, više sam sklon i tome da je vrijeme ciklične naravi, da se zapravo sve na neki način odvija u određenim ciklusima koji bi recimo mogli imati veze sa elektromagnetizmom i njegovim utjecajem na svijest koji postoji kroz eksperimente s Faradayevim kavezom i pokazano. Tako da, još bih također rekao po pitanju tih proročanstava da oni imaju jednu osobinu. Dakle, ti njih shvatiš tek kad ti više ne koristi. Sve je rečeno, ali šta se time htjelo reći? Kad prođe, sad shvaćam. Znači, oni nemaju apsolutno nikakvu praktičnu vrijednost, po meni. I zbog toga, jednostavno, me ta proročanstva, ni apokalipse, ni sve te 2012. godine, u principu uopće nisu nikad stvarno posebno zanimali. Da nadovežem na ovo pitanje, što niste o efektu déjà vu koji se često dešava, mnogo ljudi svjedoči tome da im se stvari iz budućnosti, da su to već sanjali, da su to već negdje vidjeli. Pa
ništa ne mislim. Znaš, ima jako puno situacija u svojoj jednoj knjizi o putovanju kroz vrijeme, osim ovih fizikalnih koncepata, napravio sam i poglavlje o vremenoj parapsihologiji. Svijest preskače vrijeme na mnoge načine. U remote viewingu je to korišteno. Na kraju krajeva svi naši organi vide unaprijed. To je pokazano eksperimentima sa slikama, ružnim i lijepim. Pali ti se ovaj centar mozga ili onaj. Ali pali se unaprijed. Čak i na institutu HeartMath mjereno koji dio mozga srce vidi 3 sekunde unaprijed, recimo, uvjetno rečeno vidi, ne. Neki drugi organi 2 i tako dalje. Znači, to da se nešto događa s pomacima vremena, kad je riječ o svijesti, ne bi trebalo biti ništa čudno, jer vrijeme, po mojoj nekakvoj viziji, jest proizvod svijesti. Formalno ne pokazuje zašto je ono linearno i tako dalje. Mislim da je deja vu samo jedan pokazatelj tih fenomena. Gospodine Mišak, hvala vam velika na gostovanju u ovoj emisiji. Bilo nam je veliko zadovoljstvo i nadamo se da ćemo u skoroj budućnosti imati ponovo priliku da pričamo, jer stvarno je prekratko vrijeme ove emisije da bi iscrpili sve te. Pa, vidjet ćemo. Hvala. Hvala vama, dragi gledalci. Sve informacije o našoj emisiji možete vidjeti na vašem ekranu. Hvala vam, prijatno i do sljedeće emisije. Doviđenja. Predsjednici nemaju dovoljno visoke da te stvari vide. To rade određene ljudi ili instituti koji to rade desetljećima kontinuitetu. Interesantno je, dakle, ta oblast 51, o njoj smo mnogo govorili u ovoj emisiji, ali očigledno da nakon te oblasti 51, to su mnogi naučnici govorili koji su radili tamo nakon što su otišli u penziju, da su neke tehnologije kao što su noćni vid, kao što su te neke kacige, da su te tehnologije eksperimentalno ispitivane i kasnije da su ušle u svakodnevnu upotrebu. Šta mislite o tome koliko smo mi u stvari od danas u internetsko doba, koliko možemo doći do nekih tih saznanja i možda do nekih tih tehnologija novih i, ajde da kažemo sad i kontakta, mada mnogi ljudi tvrde i danas i u istoriji su tvrdili da su već imali kontakte sa nekim od tih bića. Pa ne znam, ja se toliko tim NLO-ima, čim sam se više informirao o temi NLO, na kraju krajeva napisao sam jednu knjigu koju sam zamislio kao udžbenik, zove se Svjetla na nebu, kronologija istraživanja NLO-a, gdje sam sve što je bilo do egzaktno, sve citate, sve podatke, sve što je bilo, ali da je updatirano. Znači, knjiga je pisana u vrijeme kada je već bila disclosure gotov, dokument kometa u Francuskoj objavljen, u Čile, u Engleskoj, u Francuskoj otvoreni fajlovi, znači, i dobro je rekao astrofizičar Jacques Vallée koji se bavio NLO-ima, na kraju zaključio da možda NLO je puno više naliku šamanskim iskustvima nego nečim kako si mi materijalno razmišljamo napredno vozilo. I onda su ljudi godinama govorili, ja ću povjerovati u NLO kad ga vidim. Arthur Clarke je rekao, povjerovat ću kad vidim broj registarske tablice, tako kad budem toliko blizu. Što se događa? Danas imate internet, imate gomile snimki, ne možete znati što je pravo, što je lažno. I šta vrijedi? Ništa. Po pitanju ovih tehnologija najbolja knjiga je od Philipa J. Corsa, pukovnika koji je to napisao u mirovini već kad je bio, koji je 60-ih radio za generala Trudeau u jednom odjelu za strane tehnologije. To je bio odjel koji je koristio zapravo to da bi ono što bi špijuni pribavili od tehnologija što Rusa, što i njihovih saveznika, Francuza i Engleza, američkih saveznika, on bi te djeliće tehnologije prosljeđivao korporacijama, došao bi nekom voditelju, onda bi taj voditelj taj zadatak podijelio da se to napravi reverzibilni inženjering na 5 ljudi, 6, niko nije znao cijelinu i svi su znali ne treba upitati, i kad bi to patentirali kao svoj izum, onda bi prodali američkoj vojsci. Korzu 64. dali kuticu iz Roswella. S tim da 69. je tek priča o Roswellu izišla van nakon onog prvog zataškavanja, tad još niko nije znao. I on je tu opisao šta je vidio sve u tom koferu i daljinske pokazivače i takve stvari. Ja bih rekao da je tu sigurno došlo do transfera, onaj institut, kako se zove, Batel, recimo, uvijek pojava tranzistora 47. godine, 48. u vrijeme tog velikog vala nad jugozapadom Amerike, u stvari da jugozapadom u srpnju 47. Potom otkriće materijala Titan i tako dalje. Mislim da je dosta tehnologija došlo do ovdje. Znaš, američka mornarica imala dio priče o NLO-ima, američka kopnena vojska druga, američka zrakoplovstvo treća, svaki mislio da postoji neko tijelo koje na tim vlada možda i nije postojalo. I svaki je nešto čuvao. I taj Corso je u stvari pokazao
da, kak se zove, da je Amerika cijelo vrijeme smatrala da je u ratu s tim NLO-ima, jer s perspektive vojnika, kad ti neka letjelica ruši u zračni prostor, ti moraš nešto poduzeti. I vidjelo se u konferenciji Disclosure da je bilo pokušaja rušenja, laseri su se stavljali u orbitu i tako dalje. Dokle je to došlo? Ko tu s kim ratuje? Na kojim razinama ko s kim surađuje? Je li to stvarno? Nije stvarno? Je li to šamanski? Ja jednostavno više se ne mogu u tome snaći. To je rezultat toga što sam se informirao maksimalno koliko sam mogu, jer nedostaju još mnogi bitni dijelovi. Da, i veliki broj informacija i teško je napraviti selekciju. Interesantna je još jedna teza o hologramskom svijetu i hologramskom univerzumu. Što mislite o tome? To je bila jedna od tema, mislim, u vašim emisijama. Pa, 80-ih je Michael Talbot napisao knjigu Holografski svemir, u kojoj je zapravo utemeljio na fizičaru Davidu Bohmu i na tom jednom neurofiziologu Karlu Pribramu, koji je inače bio i pisac sveučilišnog priručnika za mozak. Oba su došli do ideje o holografiji, jedan kroz istraživanje mozga, drugi kroz istraživanje svemira, jer je mozak u stvari ima holografske neke osobine u svakom djeliću cijelina. Znate, izrazite 9/10 štakorovog mozga, on i dalje zna put. Znači, sjećanje nije negdje pokranjeno, nego je vjerojatno u uzorcima električnim između neurona. David Bohm isto to zaključuje za svemir, to je u stvari pričamo o fraktalnosti. I taj holografski svemir, to je jedan koncept koji meni iz početka bio vrlo fascinantan i zanimljiv, makar ga nisam baš dobro razumio. No, Michael Talbot je u knjizi, osim predstavljena koncepta, prikazao i mnoge primjere. Rekao je, ako je svemir holografski, da li mi imamo pojave koje pokazuju to? I pokazuje razne neobične pojave kroz povijest koje su imale te veze. Tako da sam ja zapravo sklon toj ideji, to je u stvari ideja fraktalnosti. I ja zato svemir uvijek zamišljam kao neki vrtlog, jer to je zapravo opis toga. Mislim, ideja je u svakom slučaju, ako već nekom nije sklon razmišljanju, svakako je vrlo uzbudljiva, potiče maštu egzotične i rekao bih da pomalo je metafizička, ali stvarnost je po naravi metafizička. Ako je tako prihvatimo i malo bolje pogledamo, svijest je nadprirodni fenomen. Svijet nastaje u mozgu. Jer da nastaje u mozgu, kako je mogli svojom sviješću i namjeru mijenjati oblik mozga. Tako da, ta granica mističnog i nemističnog bi se trebalo nekako izbrisati malo umjetno, ali u današnjem svijetu ipak nije izbrisana. Posljednje pitanje pred kraj ove emisije, vrlo interesantne su mnogo proročanstava, sigurno ste sretali ste se svakako u svojim emisijama sa mnogim proročanstvima, sa mnogim pretpostavkama, sa mnogim prorocima kroz istoriju. Interesantno su i biblijska proročanstva gdje mnogi ljudi očekuju da se nešto desi. Koliko ta apokaliptična neka literatura ima utjecaja na stvarni život i pogotovo ljudi Ne mogu ljudi mijenjati sustav kroz sustav jer on nije njihov. I ja mislim da je pošteno da ljudi prestanu stvarno hakirati sustav koji nije njihov, nego se isključe iz njega i počnu graditi vlastiti. To je kao da ja sad dođem vlasniku toga, meni se sviđa što reš, a on meni kaže, gledaj, ja sam ovaj sustav podignuo 5.500 godina, uložio sam sav novac, brinem za njega, šta ti hoćeš od mene? I s te strane kad se pogleda pravedno, promjene sustava iz perspektive samog sustava, ja mislim nemoguće. Gospodin Šeks je govorio u izbornoj noći u Hrvatskoj kako u Hrvatskoj izbori su stvari samo jedna lutkarska predstava, da se nikakve odluke ne donose u Saboru, već da Sabor služi samo za to da sprovede odluke koje mu se donesu sa strane. Mnogi su na to gledali sa čuđenjem, međutim već gospodin Šeks je već u godinama i on sad s te distancije može da pogleda nekim drugim. Problem je u tome što doista baš onako ne prati medije, ne sjećam se te rečenice, ali apsolutno načelno govoreći o samom principima politike na svijetu. Mi možemo promatrati svijet fraktalno. Znači ono što se zbiva u jednoj mikroregiji, se zbiva na razini države, na razini naddržave i na razini nadnacionalnih institucija. Uzorak je uvijek isti. Jednostavno, sama politika je kao prvo preadministrativno složena. U njoj je previše ljudi koji nemaju zapravo nekakve velike ideje i meni zapravo nije jasno kako bi uopće takav sustav mogao išta promijeniti na bolje. Jer ti prvo moraš znati što ne valja, moraš nešto željeti, moraš imati neku ideju. I imam jednog prijatelja, čiji je prijatelj postao gradonačelnik jednog grada. To se može dogoditi. Pazi, sustav na ovim visokim razinama tu nema pogreške. Kad pričamo o španjolskim, engleskim, francuskim, njemačkim, američkim predsjednicima i od drugih čak država predsjednicima, tu nema greške. Ali kod ovih sitne stvari su moguće. I on je zaista bio čovjek koji imao ideje i koji imao kreativnost i sve. I postao je gradonačelnik. I nakon godinu dana je rekao tom svom prijatelju, čovječe, ništa nisam mogao napraviti. Ja sam cijeli dan bio zagušen pitanjima, administracijama, tekućim stvarima, Ja nisam imao vremena da sjednem onako, nije on to tako rekao, sad ja to malo karikiram dalje, ali ovo što on zaista rekao, da nije imao vremena pozabaviti se ničim
Zato jer toliko troši vremena samo na održavanje tog sustava i tog mjesta što je bio. Znači, ako imamo čovjeka koji je mogao i koji je htio, dan ima samo 24 sata, nema više. Kuš. Tako da, sama ta bit načina kako funkcionira sustav zapravo pokazuje da je u stvari sam sustav problem. Ja bih rekao da ljudi imaju sustav u sebi ugrađen. Sad zamislimo recimo 20 ljudi na pustom otoku. Nije to jedanput se radilo takve eksperimenti. Kak se zove, oni naravno moraju razviti u neki sustav, ali taj sustav ako nema vanjskih faktora i neke vanjske koristi, to će biti sustav koji će biti vođen zdravim razumom i nešto što je za njih potrebno i korisno. I taj sustav naravno proizlazi iz toga što je sve neki sustav, pa i naše tijelo je sustav i priroda je sustav. Znači, mi smo svi usustavljeni. Zašto mislimo da bez ovog sustava bi bili neusustavljeni, izloženi kaosu i krvoproliću? Nismo, koje danas imamo na raspolaganju. Izvan te tri kategorije skoro ne postoji ništa drugo. Svaki čovjek kojeg sam vidio u politici, a dogodilo se da vidim prave idealiste, i čak sam vidio da su ti ljudi bili do nekih funkcija i došli, i uvijek sam se mislio, čovječe, ovaj čovjek je apsolutno pravi čovjek da bude, ne znam, recimo ministar financija. I uvijek sam vidio da su takvi ljudi dolaze do onog plafona gdje dalje nisu mogli, i onda sam se mislio, evo ga, malo pozitivnog imidža, kužiš i tako dalje, međutim u konačnici on dalje neće ići jer to što govori bi previše jednostavno poremetilo sklad sustava. Tako da, s obzirom da je sustav određena struktura nečija, taj netko čija je to struktura, pazi, taj sustav ima vlasništvo. I ti ljudi, po meni, koji imaju vlasništvo nad sustavom, imaju apsolutno, da sam ja vlasnik tog sustava. Ja vi ste postavili one koje meni neće smetati za moj plan. Sad mi ono, kako ste ovo? Pa to je samo zato jer smo mi potpuno pogrešno shvatili taj sustav. Mi mislimo da je to naš sustav, da mi glasamo za naše predstavnike. Činjenica jest, a to je moje uvjerenje duboko, da ljude danas ne predstavlja nitko. Znate, ljudi imaju samo jedni druge. I zato je od esencijalne važnosti da se to ne zaboravi, da svaki čovjek koji ne iđe na nekog drugog, u nekom, ti recimo svi ljudi koji animiraju sustav, da pomogne drugom mimo sustava. Jer možeš ti od sustava živjeti, ali moraš stalno imati figu u džepu, jer sustav za tebe ne mari. Vidjelo se u posljednjim poplavama na balkanskim prostorima da su ljudi pomagali jednim drugima bez obzira i na granice državne, nacionalne, a dok su države zakazale totalno. Ono što je nekadašnja bivša država mogla i da riješi na neki način i vojska, ali tako da pritekne u pomoć u ovom sistemu sada je bilo nemoguće očekivati. Pa da isto velim, sad se točno se ne sjećam, mislim, znam da je bilo nekih intervencija i vojske i dobro, nije da se nije događalo, ne? Pa da, u odnosu na organizaciju kakva je ranije bila je vrlo slaba jer kod nas je pojavljivao manjak lopata, ne znam, osnovnih nekih stvari. Jedna stvar je jasna kad pričamo o cijeloj toj strukturi. Jednom je David Icke rekao, odluke će biti tim bolje čim se više tiču onih koji ih donose. I to ti je cijela priča. Šta ti sad vredi, imaš prosvjede seljaka koji mogu doći pred Hrvatski sabor? U redu, imaju adresu. Šta, kuda sad idu? Pred Europsku komisiju? I oni gledaju ko je ovih 6.000 ljudi dolje, otkud su oni od ovih pola milijarde ljudi koji imamo. Znači, kak se zove, mislim, nije problem u toj pozitivnoj negativnoj selekciji. Ono je kad ljude, što si zapravo ljudi zamišljaju? Znači ovako, imamo politički sustav, idemo izabrati najbolje ljude da rade najbolje stvari. Pa čovječe, to je nemoguće. To je jednostavno, ako promijeniš sliku države i strukture sustava i zamisliš da to je jedna privatna kompanija, evo, ajmo tako pogledati stvari. I sad imaš privatnu kompaniju, može biti ona jako velika, može biti, ne znam, neke gume, bilo šta, automobilske. Čuj, postoji vlasnik, imenom i prezimenom, naći će se po njemu zove i firma, sve su te firme i zapravo imena i prezimena. Ja sam znario kad sam vidio da je Fender čovjek. Ja sam mislio da je Fender, Gibson isto čovjek. Koji dizel je čovjek bio, da. Nevjerojatno, pazi, ja točim čovjeka u rezervoar. Meni je to malo čudno i sviram na čovjeku. Ali zbivalo se to da odjednom ako ti po stvari pravimo, a jako velika društva trebaju diktaturu. I ti kad pogledaš svijet nakon 200 godina nakon što on to napisao, pa nije to zapravo netočno. Kako ćeš ti jednu Kinu držati ako nije diktatura? A opet srednje veliku državu, ok, oligarhija će biti ok, a tek kod male može biti demokracija gdje se ljudi mogu susreti. Što se tiče ove suverene demokracije, ja uopće ne mislim da se on nekad pokvarila. Čitajući Edwarda Bernaisa je postalo jasno da je ona od samog početka bila zamišljena samo za stvaranje privida, da se u nečem sudjeluje. Od samog početka. I ovo sa Vladimirom Rulje, to su zapravo zanimljive stvari jer s kojima se čovjek na neki način i može složiti, ali ja sam ipak vidio pravu demokraciju na djelu. Vidio sam je jer sam počeo, kad sam počeo sam živjeti u životu i tako dalje, počeo sam sudjelovati na sastancima kućnog savjeta. I koliko god to sad zvučalo banalno ili glupo, ja sam tamo gledao i analizirao pravu demokraciju na djelu.
vrlo iscrpljujući sastanci. Ti očekuješ da će svaki logični zdrav razum proći, svi nešto pričaju, nešto se duri. I sad ako dođe neko ko malo bolje objasni, da to sve nekako uspije funkcionirati. Dakle, ta istinska demokracija za stvari koje se nas svih tiču, zid, krov koji curi, strop, ili ako neko ima neki problem, a ipak znaš što je zajedničko, kužiš, znači, kak se zove, ti ćeš se prema tome ponašati kao da zajednički problem. U tom kontekstu ove suverene demokracije, ona se stvarno pred očima ljudi pokazuje jednostavno kao, mislim, ako već krenemo od tog zapažanja koje se već iznijelo, da zapravo se temeljni, kako bi rekao, smjer djelovanja u svakoj državi ne mijenja bez obzira na stranke na vlasti, a i da one nikad ne iskoračuju jako u lijevo ili u desno, da pa će čak i radi suprotno. Francuski socijalist je donio sve neoliberalne mjere. Znaš, on uveo direktno pregovaranje radnika i radnika i poslodavaca, što je ono bar bila socijalistička tekovina nekad davno da nisu tome izloženi, nego da ih neki zakon o radu štiti. I tako. Vidjeli smo u Italiji mnogo socijalista koji su donosili neke odluke koje su totalno suprotne sa njim. Pa gledaj, to se može čuditi samo neko ko prije misli da je taj sustav nešto drugo. A s obzirom da demokracija kao takva, tako da stvarno mislim da jedina demokracija je zapravo moguća u malim društvima. I moglo bi se o tom razmišljanju, evo sad mi pada na pamet, otići još dublje. I zapitati se u kojoj mjeri zapravo čovjeku treba sva ta međupovezanost sa svijetom. Mi naš život vodimo kroz naše odnose sa ljudima. To su naši doživljaji svi. Ne sa zidovima, ne sa kućama, ne sa autima, nego sa ljudima. Nama je za pun život dovoljno odnosi, par kvalitetnih odnosa, 2, 3, 5, 7, 10. Mi imamo svoj mikrosvijet kojem razumijemo kodove. Ti kad se krećeš u svom gradu, u svojoj zemlji koji razumiješ jezik, ti možeš razumjeti što se ti možeš komunicirati i znaš sad podkontekst. Već kad se nađeš u drugoj zemlji, dođeš živjeti u Japan, u Francusku je još i blizu jer Evropa, ali čim dalje, ti se suočavaš sa drugim moždanim kodom koji je ukodiran u jezik i trebaju ti desetljeća da ga apsorbiraš istinski. A zašto da ga apsorbiraš kad koje psi i mačke možda ne rade, ali taj animalni pogled je daleko bliži onom kako bi si ja zamišljao apsolutno biće koje se bavi samo bitnim. Da čime bi se drugim bavio? Znate, ja kad vidim da ono bogovi propisuju, Bog propisuje koji je stvorio cijeli svemir kako će se neko oblačiti. Za mene je to takav besmisao da mi nije uopće jasno kako to itko može uopće prihvatiti tako loše misliti o Bogu, da tako, zar tako loše misliš o svom Bogu? Znaš, da ti je propisao, baš to, evo, ja to jednostavno, kušal znam da se mnogo neće složiti, čak sam vidio da se ljudi iz nekog čudnog razloga znaju oko tog i ljutit, a to je vjerojatno zato jer su vezane u svoje mentalne koncepte, jer, znate, ako se ja ne ljutim što neko, ne znam, vjeruje u te stvari, zašto bi se netko ljutio što ja ne vjerujem? Uopće ne vidim razlog za to. Traženo pogledamo i naš drugi prilog, pa ćemo se vratiti u studiju. Jedna od zanimljivih teza protivnika demokratije je ta da se svaka demokratija pretvori u diktaturu ili fašizam. I zaista, ako pogledamo uspon nacizma i fašizma, vidjet ćemo da su oba pokreta na vlast došla demokratskim izborima. Očigledno je da demokratija može biti manipulisana na mnogo načina. Zagovornici demokratije se pozivaju na starogrčku demokratiju u Atini. Ono što ćete rijetko čuti u njihovoj priči je to da je to bila robovlasnička demokratija i da je mnogo veći broj bio robova od slobodnih građana. Nekako taj sistem robovlasničke demokratije možemo vidjeti i danas u našim društvima, gdje je veliki broj robova stanovnika koji su u ropskom položaju, zahvaljujući partokratiji ili dužničkom ropstvu. Tako da oni ne realizuju svoja demokratska prava u pravom smislu te riječi. Većina njih spremna je svoj glas prodati na dan izbora za određenu sumu novca, koji će im obezbijediti jednokratno zadovoljstvo i dugogodišnju agoniju. Zagovornici monarhističkih sistema vlasti će istaći da su 8 od 10 najbogatijih zemalja na svijetu bar nominalno monarhije. Ipak te monarhije su kroz istoriju svoje bogatstvo stvarale kolonizujući velike dijelove svijeta i crpeći prirodne resurske i robovsku radnu snagu. Postoje i nekoliko pokušaja stvaranja zajednica koje bi živjele na drugim principima i gdje bi zajednice bile lišene vlasti od autoriteta države, pa čak i zavisnosti od novca. Jedan od primjera je Kristijanija, kvart u Kopenhagenu u Danskoj. Sličan, ali sistemski način života u ovakvim zajednicama bili su kibuci tokom jevrejskog povratka u zemlju Izrael. Unatoč tome, većina planete danas živi u takozvanom demokratskom uređenju, koje je manje ili više na putu ka novoj vrsti totalitarizma. Stomatološka ambulanta Lukić. Vrhunski kvalitet usluga i stalni napredak ovog mladog tima su prepoznali i od strane Business Intelligence sistema. Ove godine stomatološka ambulanta Lukić iz istočnog Sarajeva uvrštena je među najbolje kompanije u Bosni i Hercegovini. Ako želite najbolje svojim zubima, onda ste na pravom mjestu. Dobrodošli.
Nama i oni sad s te distancije može da pogleda, ili tako, nekim drugim. Problem je u tome što ja doista baš onako ne pratim medije, ne sjećam se te rečenice, ali apsolutno načelno govoreći o samom principima politike na svijetu. Mi možemo promatrati svijet fraktalno. Znači ono što se zbiva u jednoj mikroregiji, se zbiva na razini države, na razini naddržave i na razini nadnacionalnih institucija. Uzorak je uvijek isti. Jednostavno, sama politika je kao prvo preadministrativno složena. U njoj je previše ljudi koji nemaju zapravo nekakve velike ideje i meni zapravo nije jasno kako bi uopće takav sustav mogao išta promijeniti na bolje. Jer ti prvo moraš znati što ne valja, moraš nešto željeti, moraš imati neku ideju. I imam jednog prijatelja, čiji je prijatelj postao gradonačelnik jednog grada. Onako, to se može dogoditi. Pazi, sustav na ovim visokim razinama tu nema pogreške. Kad pričamo o španjolskim, engleskim, francuskim, njemačkim, američkim predsjednicima i od drugih čak država predsjednicima, tu nema greške. Ali kod ovih sitne stvari su moguće. I on je zaista bio čovjek koji imao ideje i koji imao kreativnost i sve. I postao je gradonačelnik. I nakon godinu dana je rekao tom svom prijatelju, čovječe, ništa nisam mogao napraviti. Ja sam cijeli dan bio zagušen pitanjima, administracijama, tekućim stvarima, ovo, ono. Ja nisam imao vremena da sjednem onako, nije on to tako rekao, sad ja to malo karikiram dalje, ali ovo što je on zaista rekao, da nije imao vremena pozabaviti se ničim, zato je toliko troši vremena samo na održavanje tog sustava i tog mjesta što je bio. Znači, ako imamo čovjeka koji je mogao i koji je htio, dan ima samo 24 sata, nema više. Kuš. Tako da, sama ta bit načina kako funkcionira sustav zapravo pokazuje da je u stvari sam sustav problem. Jer ja bih rekao da ljudi imaju sustav u sebi ugrađen. Sad zamislimo recimo 20 ljudi na pustom otoku. Nije to jedanput se radilo takve eksperimenti. Kak se zove, oni naravno moraju razviti u neki sustav, ali taj sustav ako nema vanjskih faktora i neke vanjske koristi, to će biti sustav koji će biti vođen zdravim razumom i nešto što je za njih potrebno i korisno. I taj sustav naravno proizlazi iz toga što je sve neki sustav, pa i naše tijelo je sustav i priroda je sustav. Znači, mi smo svi usustavljeni. Zašto mislimo da bez ovog sustava bi bili neusustavljeni, izloženi kaosu i krvoproliću? Nismo nikad probali, odnosno onda kad jesmo, to smo već davno zaboravili. A naravno da nam se predstavlja sve kao napredak, ali pitanje je koliko je to napredak, ali velim stvari treba promatrati u razinama. Jer ja ne bih, recimo, sad bio tako ono crno-bijel, pa kao sad je ovo nazadak za ljudsko društvo, ljudi zapravo ne napreduju. Ja bih rekao da ovo društvo današnje zapravo pruža čovjeku, znate, prije su ljudi htjeli ugrađivati u niše nekakve, ne, i bilo je puno niša. Danas ih je malo. Valovi su veliki. I sad ti zapravo moraš naučiti surfati po tim valovima. Moraš prihvatiti situaciju kakva je, prihvatiti da postaneš sam sebi zapravo menadžer u životu, ali to te u isto vrijeme kad surfaš da uzem tu metaforu čini budnim. Tako da nije svako zlo za zlo. To svi znaju ljudi koji su prebolili neku tešku bolest da bi onda shvatili da im je karakterno ih unaprijedila i da bi bili na gubitku, da nisu. Ne? Tako da, sigurno, ljudi su, dakle, Boga zamišljaju kao neko veliko mudro biće, empatično, nešto kuško, neko ko pamti, ko zna, ko prosuđuje. Međutim, ti ako malo okreneš se iz perspektive mišljenja iskustava, ti ćeš vidjeti da zapravo pravi božanski atributi bi zapravo bili u velikoj mjeri, kad bi pričali o pravi kozmičkoj svijesti, dakle, kozmička svijest ili taj neko Bog, on bi se bavio samo bitnim, ničim nebitnim, samo bitnim. Što je bitno? Pa to najbolje mi vidimo kada ti zaključiš da bi ta eventualno postojeća univerzalna makro nad kozmička svijest bila onakva kakve su životinje, pomalo animalne. Pogledajmo recimo jednog psa. On se bavi samo bitnim stvarima. Znači, on apsolutno te voli kad ti dođeš. On je čisto sretan bez ikakve računice. Ali ako te neko napadne, on će tom, ko te napad možda predgrpljan, bez ikakvih moralnih društvenih dogmi. Nakon tog će opet biti u istom stanju. S treće strane, može i u savršenom trenutku, nema prošlost, nema sadašnjost. Mi se naravno razlikamo od životinja po moći simboličnog razmišljanja i tako dalje. Ali kada bi postojala kozmička svijest, on živi u sada i bavi se samo bitnim. Pa ja bi tako zamišljao eventualno Boga kad bi ga zamišljao i onda mi je to zapravo dokaz koliko su ljudi preslikali sebe na svoju ideju u Bogu, s obzirom da ono čemu oni u stvari teže, to je ono što svaki pas i mačka i sve životinje imaju. Zato u svijetu životinja nema genocida, ali zato je taj svijet uravnotežen, ali iz perspektive pojedinaca koji se nađu usred hranidbenog lanca, a ne na vrhu, nije baš uvijek ni ugodan. I vi pogledate jednu livadu, to je bučno mjesto gdje se mnogo ljudi zbiva, ali nema ovih stvari koje su primetne, koje su nastale kroz manipulacijom u ljudskom društvu. Ja zapravo iz tog razloga mislim da je ta ideja o Bogu, to su ovako moje
Ono, kako bi se moj doprinosi više tisućljetnom promišljanju o Bogu. A to je onako, ti zapravo ne možeš tu nigdje do kraja doći, niko ne može ni dokazati, ni za, ni protiv, ništa toga, ali kako se zove, nekako bih rekao da ako se već propagira od sadašnjeg trenutka, apsolutna ljubav i tako dalje, pa mislim da mi naravno imamo naš koji se trebamo zabavljati, neke druge stvari raditi koje psi i mačke možda ne rade, ali taj animalni pogled je daleko bliži onom kako bi si ja zamišljao apsolutno biće koje se bavi samo bitnim. Pa čime bi se drugim bavio? Znate, ja kad vidim da ono Bog propisuje koji je stvorio cijeli svemir kako će se neko oblačiti. Za mene je to takav besmisao da mi nije uopće jasno kako to itko može uopće prihvatiti tako loše misliti o Bogu, da tako, zar tako loše misliš o svom Bogu? Znaš da ti je propisao baš to, evo ja tu jednostavno, kušal znam da se mnogo neće složiti, čak sam vidio da se ljudi iz nekog čudnog razloga znaju oko tog i ljutit, a to je vjerojatno zato jer su vezane u svoje mentalne koncepte, jer znate ako se ja ne ljutim što neko, ne znam, vjeruje u te stvari, zašto bi se netko ljutio što ja ne vjerujem? Uopće ne vidim razlog za to. Traženo pogledamo i naš drugi prilog pa ćemo se vratiti u studiju. Jedna od zanimljivih teza protivnika demokratije je ta da se svaka demokratija pretvori u diktaturu ili fašizam. I zaista, ako pogledamo uspon nacizma i fašizma... Jer evo, ako uzmemo samo hrišćanstvo iz 1. vijeka, vidimo kako u 4. vijeku, vidimo da je tu došlo do velike metamorfoze, da je primilo mnogo toga od rimskih paganskih religija i u suštini dosta paganizma postoji u tom sistemu do danas. Šta možemo reći o tim sistema, kako oni održavaju u stvari sistem na cijelom svijetu? Pa, mislim, moje viđenje s kojim se naravno neće niti ne trebaju složiti vjernici i tako dalje, jer danas ta kategorija vjernika, ateist, agnostik, ja ne znam, nijedna ne odgovara. Mi smo po meni doživljajnici, mi doživljavamo stvari, to je to, ne. Pa ja bih kao prvo rekao da su tu teze opet zamijenjene i naopako. Mi smo kroz povijest učili da su prvo ljudi bili primitivni, pa su mislili da su prirodne sile bogovi. Onda su otišli naprijed pa su nastale monoteističke religije, koje su inače, by the way, sve dualističke. Kuš, monoteizam je dualistički. Ja, Bog i ja. A u stvari ako pričamo o istinskom jednoti, onda se tu ta granica mora izgubiti. Mora. Međutim, ona se ne gubi, tako da dualizam je još uvijek prisutan u monoteističkim religijama. I sad se dogodilo da su prije svega nisu te religije zavladale same po sebi. Religije zapravo nikad niko nije ni htio prihvatiti. Religije su uvijek došle uz prisilu, a ono što se zove paganizmom, poganizmom, mnogoboštvom, ja po mom današnjem shvaćanju nije bilo da su ti ljudi bili tako glupi pa su mislili da su to bogovi. Oni su znali da žive u životu svijetu raznih principa i mi danas imamo simbole za te principe. To mi je rekao jedan meksički čuvar jedne tradicije koji je rekao, gledajte, bijelice su došli u Južnu Ameriku, imali su mrtvo kamenje, mi smo se sakrili da nas ne bi pobili i šta su vidjeli neke simbole i interpretirali ih u skladu sa svojim znanjima. To je kao za 1000 godina neko otkrije tragove naše civilizacije i nađe onaj znak munje koji znači visoki napon i veli ovi ljudi su vjerovali u Zeusa, a to je zapravo samo simbol koji označava električnu energiju koja by the way isto baš nije potpuno razjašnjena, ali ipak koristimo. Ali ako pogledate u enciklopediji Britanika i takvim relevantnim izvorima, vidjet ćete da baš nije tu na temeljnim razinama baš sve tako potpuno jasno. Svjetlo. Sve skupa ono. Tako da u principu ja mislim da su ti stari ljudi uračunavali da postoji veliki dio svijeta izvan njihove percepcije, veliki dio bića, veliki dio prirodnih principa. Te principe moraš nazvati jer ti njih ne vidiš. Znaš mi pričamo o vjetru, liko vidio vjetar? Nikad niko. Svi su vidjeli samo grane koje se savijaju, valove na moru. Tako i a opet mi imamo naziv za vjetar. Kuša, to ne znači da mi štujemo Boga vjetra. Ali moram priznat kad jako grune vjetar, onda ga malo i poštuješ. Znaš kad krene bura i tako dalje. Tako da u tom kontekstu je za mene to što se smatralo napretkom kao monoteizam i tako dalje, iz moje perspektive je to potpuni jednostavno nazadak i mislim da bi puno bilo bolje, kako zove, povratak na staro, gdje bi uračunali sve te faktore koje imamo oko sebe, vidjeli da smo dio širokih integriranih sustava, fraktalno povezanih u kojima se račvaju na sitni, kao ono što se naš živčani sustav i naše žile račvaju još sitnije grane i na svim tim razinama se ponavljaju isti oblici koji nisu, nema tu ničeg zapravo objektivnog. Ali je isto tako činjenica da je povijest idealna da zatočuje ljude. Znate, recimo imate Hopi Indijance koji nemaju glagolsko vrijeme prošlosti i budućnosti u svom jeziku. Kako ćete vi nekoga optužiti za nešto što je tvoj djed napravio njegovom ako nemaš prošlo vrijeme? Znaš toliko je to bitno. I sada se govori da je povijest učiteljica života. Ok, možda bi ona to i bila. Kada ona zamišljena granica koju svaki sustav čuva, znači granica između kao stvarnog i kao nestvarnog, ne je bila tako postavljena. Jer danas je u kategoriji nestvarnog da je postoji izvanzemaljski utjecaj na ljudsku vrstu, uprkos
tolikim spomenima NLO-a kroz povijest, kroz srednji vijek, crtežima na pećinama, da ne pričamo o zapisima, Po spikama. manastirima čak imamo. Pa da, ima kuš posebno tamo na Kosovo, to je poznati oni crteži još iz Denikena, Ahmeda Bosnića i tako dalje. Kako se zove? I ta cijela priča koja je nama kao nemoguća. Zašto je nemoguće? Znaš, s jedne strane, ulaže se novac u antene da se uhvati zemaljski život, znači smatra se da je tamo negdje, ali se ne smatra da je ikad tu bio i mi smo prvi koji smo se tog sjetili u cijeloj povijesti svemira, da ćemo sad ići u svemir, ne? Interesantno je da čak Ujedinjene nacije odabrali svog namjesnika, jel tako, za mjesto za kontakt sa vanzemaljcima, što je ljudima koji ne vjeruju u to. Pa, meni se, to je vjerojatno bio, valjda mi je nestalo ideje za izmišljanje radnih mjesta. Znaš, valjda je trebalo udomiti nekog nečaka, pa ti ćeš biti, kad dođeš, što da radim? Pusti, kad dođu. Kuš, čekaj. Očekujem. U samom slučaju, ja mislim da u toj povijesti skrivenoj se jako puno toga nalazi, ali opet problem što su razni pogledi i alternativni, često puta u međusobnoj opet kontradikciji. Teško je vidjeti ko je to u pravu. Recimo, evo daću primjer. Michael Cremo i Richard Thompson su napisali masterpiece od knjige, 900 strana knjige Hidden History of Human Race. Kod nas je objavljeno u Zagrebu kao Tanja, skrivena povijest ljudske vrste. Oni su tu pokazali, išli su na prve geološke izvore, dakle na prve časopise, dok se još nije sustav to pročistio, i pokazalo se koliko je bilo arheoloških nalaza ljudi koji su stari u slojevima starim 200, 300, 400 milijuna godina, čime su htjeli reći da je čovjek na zemlji oduvijek. U redu. U toj njihovoj postavci, sad kad sam čitao knjigu drugih onih ljudi sa, kako zove, Oxforda iz Engleske, koji su pisali u kataklizmi, oni sad kažu, ako oni sad ubaciš u kataklizmu, u formulu, onda ti više ne možeš te geološke slove tako računati. Pretpostavka je da se nije zbila ta kataklizma, onda ti oni govore o milijunima. Ovako ti možda govore o 2 dana, tjedan dana, 1000 godina ili 200 godina. Interesantna je eksplozija planine Sveta Helena u Američkoj. Da, ona je to pokazala. Ona je to pokazala, kako se brzo formira krajolik. I sad šta se događa? U tom slučaju možda ovi njihovi, oni uzimaju alternativne informacije, ali opet u njima se nalazi nešto od konvencionalnog. Znači, klasični geološki slovi su protumačeni konvencionalno. I sad ti u stvari se tu možeš naći pomalo izgubljen, kužiš. Tako da ja bih rekao da ovo je dokataklizmička povijest unatrag, time možemo alternativnu pogledu na svijet ovako pratiti to sve do sumera za njih. I sad gradim svoj tim, gradim svoju strukturu, a ovaj svijet je njihova struktura, on nije naša struktura. Pa naravno da mi dođe neki čovjek pa sad tu komplicira, pa ovaj tu nešto hoće, ovo će mijenjati svijet. Pa ja prvi bih rekao, ma gledaj stari, znam u pravu si, cijenim te tvoje osobine, ali trenutno su mi smetnje. Tako da nekako kad čovjek pogleda tako malo uvjetno relativizirajućim očima, nije to tako čudno ako ti vidiš stvari na pravi način. Druga sad stvar je to što se ljudi dopuste upregnuti u ta kola, jer u principu ti danas imaš više manje 3 vrste političara koje sam ja primijetio od onih koji barem dolaze do vrha. Dakle, ne govorimo o svim onim ljudima koji sudjeluju u politici, jer naravno da nisu svi u vezi, ali imaš one ljude koji znaju da su dio nečeg, imaš one ljude koji su jednostavno programirani, onak poslije nekim sveučilištima, postdiplomskim studijima, imaš one treće koji su ucijenjeni nečem, što zaista nije teško, ili ima nekakvu veliku manu koja se onda zloupotrebljava. Može biti fotografija sa golom ženom, može biti kocka, može biti bilo što. To su te 3 kategorije koje danas imamo na raspolaganju. Izvan te 3 kategorije skoro ne postoji ništa drugo. Svaki čovjek kojeg sam vidio u politici, a dogodilo se da vidim prave idealiste, i čak sam vidio da su ti ljudi bili do nekih funkcija i došli, i uvijek sam si mislio, čovječe, ovaj čovjek je apsolutno pravi čovjek da bude, ne znam, recimo ministar financija. I uvijek sam vidio da su takvi ljudi dolaze do onog plafona gdje dalje nisu mogli, i onda sam si mislio, evo ga, malo pozitivnog imidža, kužiš i tako dalje, međutim u konačnici on dalje neće ići, jer to što govori bi previše jednostavno poremetilo sklad sustava. Tako da, s obzirom da je sustav određena struktura nečija, taj netko čija je to struktura, pazi, taj sustav ima vlasništvo. I ti ljudi, po meni, koji imaju vlasništvo nad sustavom, imaju apsolutno, da sam ja vlasnik tog sustava. Ja vi ste postavili one koje meni neće smetati za moj plan. Sad mi kako ste ovo? Pa to je samo zato jer smo mi potpuno pogrešno shvatili taj sustav. Mi mislimo da je to naš sustav, da mi glasamo za naše predstavnike. Činjenica jest, a to je moje uvjerenje duboko, da ljude danas ne predstavlja nitko. Pazite, ljudi imaju samo jedni druge. I zato je od esencijalne važnosti da se to ne zaboravi, da svaki čovjek koji ne iđe na nekog drugog u nekom, ti recimo svi ljudi koji animiraju sustav, da pomogne drugom mimo sustava. Jer možeš ti od sustava živjeti, ali moraš stalno imati figu u džepu, jer sustav za tebe ne mari. Vidjelo se u posljednjim poplavama na balkanskim prostorima da su ljudi pomagali jednim drugima bez obzira i na granice državne, nacionalne, a dok su države zakazale totalno. Ono što je nekadašnja bivša država mogla i da riješi na neki način i vojska, tako da
pritekne u pomoć u ovom sistemu sada je bilo nemoguće očekivati. Pa da iskreno velim, sad se točno se ne sjećam. Mislim, znam da je bilo nekih intervencija i vojske i dobro, nije da se nije događalo, ne? Pa da, u odnosu na organizaciju kakva je ranije bila je vrlo slaba, jer kod nas se pojavljivao manjak lopata, ne znam, osnovnih nekih stvari. Jedna stvar je jasna, kad pričamo o cijeloj toj strukturi. Jednom je David Icke rekao, odluke će biti tim bolje, čim se više tiču onih koji ih donose. I to ti je cijela priča. Šta ti sad vredi, imaš prosvjede seljaka koji mogu doći u to? Ta veza djeluje trenutno, možda zato jer su prostor i vrijeme iluzija. I u tom kontekstu okultizam, samo okultna znači samo skriveno, ništa drugo. Znači okultna znanja su skrivena znanja. Ali ono kako se inače shvaća okultizam, ja bih rekao da je tu riječ o jednoj, pa ajde možemo reći na ovom jezikom kojim se razumije, onako duhovna tehnologija. Znači tehnologija koja poznaje cikluse, koja poznaje prave trenutke za prave stvari, koja poznaje to da se može kroz nelokalnost i spregnutost utjecati na biološke i druge sustave, koja prije svega zna fraktalnost svemira i stvari, što znači da ti možeš, ali to isto vredi i obrnuto. Mi smo dio te fraktalnosti. Sve što mi radimo, mi informiramo taj kvantni vakuum i vraćamo natrag i tako dalje. Tako da to nije najmanje bez veze, nismo mi izolirani od svemira. I baš zato sve te stvari djeluju na nas, ali baš zato i mi možemo djelovati na njih. I to je bit tog okultizma. To je znači jedna sekcija, da kažemo, znanja o sveukupnoj međupovezanosti, tako ja to vidim, na jednostavan način rečeno, o fraktalnosti i o činjenici da se može kroz nelokalnu se spremnost na makro razini namjerom utjecati na stvari, birajući pogotovo određene obrazce i datume, zato se mnoge krize događaju na datume istih kriza. Znači, 40. je bila u Katinu, su ubili Rusi Poljake, u travnju, ne znam, 50 godina kasnije, opet se srušila poljska vlada, opet u Katinu u istom mjesecu. Nekad namjerno, nekad slučajno, ali ti obrazci se ponavljaju. Onaj ko to zna, može naravno, kako bi rekao, surfati po tim valovima. A nas su naravno uvjerili da to ne postoji, da je svijet kao materijalno, sve to tako tu nepovezano i slične stvari. I u principu uopće ne treba iz ove perspektive čuditi da na vrhovima ešalona, ako postoje vlasnici korporacije zvane današnji svijet, i ako ti ljudi barataju tehnologijom koju mi isto otkrivamo, postoje mnogi ljudi koji su otkrivali. Pitanje je u kojoj mjeri se ona raširila, došla do škola, došla do udžbenika, do sveučilišta i tako dalje. Uglavnom je tamo zabranjena i odgaja se ljudi koji će se tome izrugivati, smijati, bez želje da uopće provjere je li to to. Ja ih razumijem, jer kada bi slučajno primijenili kriterije koje koriste za druge djelatnosti i ustanovili da to je to, oni bi imali samo dve opcije. Ili morali to prihvatiti i time postati na neki način progonjeni na isti način kao što su to oni radili drugima, ili je morali lagati i reći da to nije tako, a niko baš ne voli lagati od ljudi. I onda najbolje, ne želim pogledati u tom smjeru, da je morao lagati ili ne da Bože prihvatiti. Ne? Tako da u tom smislu okultizma, ja bih rekao da samo radi o poznavanju nekih ciklusa, principa i možemo to nazvati tehnologije duha, ako tako želimo. Interesantno kad smo spomenuli smo malo prije religiozne sisteme, vidimo da maltene cijeli svijet je prožet nekim religioznim sistemima, zvaničnim religijama. Međutim, vrlo interesantno je da te, u stvari, religijski sistemi, možda na samom početku i nije bilo tako, ali vrlo brzo su potpali pod sistem i oni su u stvari održavaju taj sistem takvim kakav jest. Jer evo, ako uzmemo samo hrišćanstvo iz 1. vijeka, vidimo kako ono u 4. vijeku, vidimo da je tu došlo do velike metamorfoze, da je primilo mnogo toga od rimskih paganskih religija i u suštini je taj marketing jedna od najvažnijih stvari, u stvari, da bi ljudi vjerovali u sistem i što smo govorili, državu i sve. Pa u stvari, u novije vrijeme, od kad je, kako je Edward Bernays napisao u knjizi Propaganda iz 27. godine, njega zovu otac spina, otac PR-a i tako dalje, otac propagande, rekao je prije su kraljevi bili vladari, onda su masi htjeli biti kralji. Kako oni to ne mogu, s čim se ja slažem. Ja ne mogu osporiti njemu točne teze. Ja nisam nikad vidio da je grupa ljudi ili da masa ima svoj mozak i svoje javno mjenje. Svaka ideja u povijesti je uvijek rezultat individualnog uma. Zato ove sve timske radovi, team buildinge, sve smatram samo uprosjećivanjem ljudi. No, pitanje je da li uopće trebaju čovjeku veliki sustavi, velike države. Mislim da su ljudima dovoljne za život administrativne jedinice regija. Više od toga nije potrebno. Međutim, sustav se gradio. Pa revolucionari, pa nacionalna buđenja, 19. stoljeće, pa nadnacionalne države, pa sad i međukontinentalne i tako dalje. I taj Bernays je rekao zato ta nova vlada ima propagandu. I propaganda u stvari, rekao, neka vrst nevidljive vlade. On je definirao što radi otac za propagandu, odnosno što radi stručnjak za odnose s javnošću. Rekao je, to nije čovjek koji se bavi persuazijom, uvjeravanjem, niti reklamiranjem. To je čovjek koji stvara događaje koji ruše kolotečinu ljudskog života, da bi stvorio pristanak kod ljudi. To je isto ono što je David Icke nazvao problem, reakcija, rješenje. Ponovit ćemo širom. Problem stvara događaje
koji ruše živote iz kolotečine, reakcija, da bi stvorio pristanak za ono rješenje se opet nudi. Znači da stvoriš problem, potakneš reakciju, ponudiš rješenje koje bi nitko normalno prije ne bi prihvatio. I on je u toj svojoj knjizi iznio mnoge rečenice, on je analizirao novine i pokazivao koliko je tog dijela propaganda i tako dalje. Ono što je on zapravo povezao i što je revolucionarno, zbog čega se 20. stoljeće razlikuje od svih drugih stoljeća po tome, što je on iskoristio ideje svog ujaka Freuda, kojeg je i propagirao i nikad nije zaboravio naglasiti da je to baš njegov ujak, kojeg je u stvari sve ovo što je Freud zaključio o iracionalnom, koje ja inače smatram najboljim dijelom čovjeka. Međutim, Freud je zaključio da je iracionalno najgori dio čovjeka i da samo tanki pokrov civilizacije te sprečava sveopće krvoproliće. On je to naravno zaključio gledajući Prvi svjetski rat. Ali to te opet dovodi do pogrešnih inputa da bi stvorio pogrešan zaključak. Ako ti stvarno povjeruješ da su ljudi tako sjedili u Engleskoj, Francuskoj, otišli u ratu, rovove, ubijali se plinovima, onda ćeš reći da, samo ih civilizacija čuva. Ali ako ipak se neš pažnju da su ratovi se nastali uvijek unutar civilizacija, do prije 5.500 godina, u 200.000 godina ljudske povijesti nije nađen trag rata. Tek se sad civilizacijom pojavili. I ako pogledaš recimo knjige Williama Engdala, Stoljeće rata i drugih, i ćeš vidjeti kako je anglosaksonska elita zapravo izmanipulirala Prvi i Drugi svjetski rat. I kad bi ti imao podatke da je elita izmanipulirala rat, onda možda ne bi zaključio da je to iracionalno čovjeku tako opasno. No, on je to zaključio. Bernays je obratio pažnju na to. A najvažnije od svega, skriva neku tajnu, jer nameće se pitanje zašto je nekom potrebno sve ovo raditi. Što taj neko od nas hoće? To je ključno pitanje. I neko ostane pitanje. Ali kad ga tako postaviš, do nekih naslušavan ćeš doći. Da, iz druge perspektive onda gledamo. Ja spomenuli smo NLO više puta u emisiji, meni je uvijek bila interesantna jedna izjava u svojoj kampanji za izbor za američkog predsjednika. Predsjednik Reagan svojevremeno je stalno govorio da prva stvar koju ću raditi kad dođe, a ukoliko dođe i došao je na čelo Sjedinjenih Država, da će otvoriti sve fajlove i objasniti ljudima sve što postoji u NLO-ima. I sad postoji neka ta urbana legenda koliko je tu tačno, da kada je već general došao koji je zadužen za te vanzemaljske projekte za NLO i kad mu je predsjednik Reagan rekao dajte mi sve podatke, on je rekao to ne mogu da uradim, on je rekao ja sam predsjednik, dakle američki i glavnokomandujući vojske, on je rekao da u svakom slučaju osim ovom. Uvijek ste u pravu, ali osim ovom to ne mogu da... To se u Americi zove clearance ili ti, kako bi se reklo, dozvola, znači možeš imati clearance 1., 2., 4., 5., 6. stupnja. Predsjednici nemaju dovoljno visoke da te stvari vide. To rade određene ljudi ili instituti koji to rade desetljećima kontinuitetu. Interesantno je, dakle, ta oblast 51, o njoj smo mnogo govorili u ovoj emisiji, ali očigledno da nakon te oblasti 51, to su mnogi naučnici govorili koji su radili tamo nakon što su otišli u penziju, da su neke tehnologije kao što su noćni vid, kao što su te neke kacige, da su te tehnologije eksperimentalno ispitivane i kasnije da su ušle u svakodnevnu upotrebu. Šta mislite o tome koliko smo mi u stvari od danas u internetsko doba, koliko možemo doći do nekih tih saznanja i možda do nekih tih tehnologija novih i, ajde da kažemo sad i kontakta, mada mnogi ljudi tvrde i danas i u istoriji su tvrdili da su već imali kontakte sa nekim od tih bića. Pa ne znam, ja se toliko tim NLO-ima, čim sam se više informirao o teme NLO, na kraju krajeva napisao sam jednu knjigu koju sam zamislio kao udžbenik, zove se Svjetla na nebu, kronologija istraživanja NLO-a, gdje sam sve što je bilo do egzaktno, sve citate, sve podatke, sve što je bilo, ali da je updatirano. Znači, knjiga je pisana u vrijeme kada je već bila disclosure gotov, dokument Kometa u Francuskoj objavljen, u Čile, u Engleskoj, u Francuskoj otvoreni fajlovi, znači, i dobro je rekao astrofizičar Jacques Vallée koji se bavio NLO-ima, na kraju zaključio da možda NLO je puno više nalik u šamanskim iskustvima nego nečim kako si mi materijalno razmišljamo napredno vozilo. I onda su ljudi godinama govorili, ja ću povjerovati u NLO kad ga vidim. Arthur Clarke je rekao, povjerovat ću kad vidim broj registarske tablice, tako kad budem toliko blizu. Što se događa? Danas imate internet, imate gomile snimki, ne možete znati što je pravo, što je lažno. I šta vrijedi? Ništa. Po pitanju ovih tehnologija najbolja knjiga je od Filipa Džeja Korza, pukovnika koji je to napisao u mirovini već kad je bio, koji je 60-ih radio za generala Trudeau u jednom odjelu za strane tehnologije. To je bio odjel koji je koristio